Такие уже банды идет такие. Я долбай подхурирует. Ну, долбоебилер. Но хасар видимо банна вот Allah типа. На неделю где вот. Долбоебка пермаш сайфа. Че уже фирмашный. Да, кехо, дыптылар типа. Пидорат что ли? Афакалан кеди балаганы. Ты, бля, пидорас, что ли, нахуй? Нахуй, опять не спека не бой, говорит, гений тор. Я короче, хуй не несет. Долбоеб. Деме мен төрт адамға бардым да. Бак что ли мид? Лэмч. Қандай баргыны? Қанталауын. Красная ставка джек вернее. Калехал тверим был. О, бля. Инде тебе сразу сайлный надо мыт. Таппаттан баран. Көрәргім тұр, оттырыр бітті. Это по Гозна вроде, Гозна джоз быта. А? Через Гозна красноставчик плюс быта по дороге. Оның Медвежий молы набрал, бар да. да. Ага. Через Гозна сразу красноставка индиан наебал. Все равно заходит же, бля. Ага, Да, это такой. здорово. Здорово. Админ пока фкашит, когда банда. Админ да. Админ, когда такие банда зайдет разъеб. Есть еще просто на канале Каря, если что. Ага.
Здорово, Дилангер. Что? И пить молоко. Хорошо. Папа, а я тебе не мешал. Хорошо. Слышно так? Дарова. Здравствуйте. Здорово. Дарова. Дарова. Так, это бы... Manka var halinde. Atarım abi hadi. Hemen hadi. Baba. Evo. Hemen at doğru. Mutlu mutlu. Kumleden Karozan, var. Karozan. О, Как дела? ищи. Это... Эмпарду. Bak, nerede? Bıraktım bu bebe. Здорово, Дежик. Пек-то, бетеме. Джон көрөпүт. Джон барбы көрөпүт. Тох. Когда ты игра? ПК. Арсын Abi, sadece var ya. тохор тахпын. Деревня гастын хасырда. Чему burada? Туда обратно. Kerem varlar onda. Сейчас сюда, сейчас обратно. Пацаны, добейте. Я не добил, меня ты морот. Стоит мне на того ебать. Elle. Когда? Evde.
Nerede? Get away now. Артистов. Артист на белом коне. Здравствуйте, дорогой Казанов. Зохан тибетте. Зохан бәһә PUBG-ге стримлер дата. Пацанга арды дебиттер. Мақта Ганс, бені кеме. драба, отасың кадық. Зохан бәһә стримге бросасын бихим дата. Bana 200 kısır keye kırılır. Burası kaç? İhtiyacı 200 bu. like that oyunu. Hop. Allah razı olsun. Sana diyor. Bende var. Ay cool. Ay cool. Anything I Allah bitti. Bana orada. Met karba. Adam da var da. Aha. Hürret de yönetiyordum öyle indirse. Hayatım. Hadi dığımga hadi. Para. Öyle. Dırdım. Bravo. Eller döndür bro. Ay bu ne? Akıyı çağırdım bu. Hadi bu. Temi mantar bağları bu. Bu ikili de öyle istediğimi. ПК Никита. Барахом Данил дорабатывает, видишь, тура до стрим. Она будет увидеть, когда это. Baba, stream. Стюкта? Gel Не тема. Сейчас пожите, Михаил. Посмотри. Инициализация. Ссылканы кейдіғіне шорт стримға ссылканы кейдіғіне основной стрим отырында тағы бітім болып. Invite. Говори. Да, пабзан кімеға барды ларка барды. YouTube'ga virtual nereye götürüldü? Ho. Çok adım var. Да, обычкалар var ya. Атын baban звонит кровай. Yine Larик akavını atlamış bir işe bağlı. Ben ne yapayım? Pabzan. Aa benim. Başı benim. Free. Da Ya bağır. öyle olur anda. Bağır. Aha öyle lan kaya. Birinci yüzünden kaya diye gibi. Atak toh. İdi toh var diye. Pek bular diye. Kastam olarak. Tuniske olar. Alttan ya. Evet. Ona böyle Onu stream'in kısaltsak. yanında yani. Ha hoş. Burası kadar Kimler Yemin kısaltsak? ederim. Ha doktor. İşi kemal var. Bırakıp kanalı gidekine translasyon iki top var. Stream border'ını biri kiran. Yürüt bir anda çağırdın kimde kaldılar? Bu? Ha pavzan nakliye ihtiyacı neyse var. Kimde Kanık? kaldılar? Ha benim mi? Öyle bir
Kim ne yapar? Lullar buluttur vardı. Oldu. Alır baskı bitir var. Rus kocuğu di. Aa, başında o. Şey bak. Rus kadar. Zohan 200 ton tıkset nırka. Belki Zohan de legende bunlar. işi sürbe. Конечно. Danaz neba diye okuduk. Oyun bu böyle. Да. Легенда Влади. Легенда. Ana diyebildi. Alra diyor bitti. Bilmiyorum kalabısı betkenleri bir palapıttı. Daha bağları bir anlamı. Kırışlar şey var bunları da doğru dedi. بالبداية درجات اشتغلنا ليه وين؟ يابا اخذت وقتي ولا Granada. Sanki vardı. والله باغي اخذك Ruže buldu rah bahada. Ayo ya. Oğlum neydi? Oğlum değil mi? Da. Kadiriyor vardı kadirdi. Burada. Saytın karşısında. Хорошо, ты Bir alır. Альбертини дрова. Дроба. Аптека var. Çok alır bro. Bak buldum. اشياء اللي ريتها بلات O ne bu ne kadar? Dur. Aha. Burası oralar diyor. Крыша баба, крыша тут. А, на втором можно играть. Да. Bitireyim ya. Давай. Kaçtı şu bebeğin tut. Şey. Avtomat dedi bu. Benim de var. Apteka yakında. Hov. Ne? Bir haberden puştu. Onu kılırsın. Bir diye bağlı. Trup da. Şu orta bitti. Вола. Своего не бросаем, бросай к нам. Сова хаяр это. Ща. Типа вот так. Тут блин, это ладно. Çip de var diyor. Блин, а. Bak hadi. Nasıl bağları oldu? Ana ateş bir canır. Acı kaç bir canır. Ага. Kuska sıvı acıları oldu. Toz soruyaları bende göster bu olur. O gösteriyor da şortun ne soruyaları. Bu da soru. Onu konuşun var mı? No hatan hata bakacağım.
Один за всех Индии понял. Ну-ка, твоих не бросаем. Неплохо надо. Bizde. Посмотрим, что есть канал. Фикс забыто. Başladım. Göstere bulur diye. Tadı kıtırım bu ki. Şu babu. İki çatal olur önce olur. Понимаешь. Гусман дроба дегенен. Что, брата? Ok. Elektromobile var. Илон Маск. Масновидайте. А, дикий. Пускай не та жесткая вообще. Зорико. Она Зорико. бесшумный вот так. Максимов. Та-та-та-дым. Блин, манна. Та-та-тан, Чурапчеттан, Хандыгаттан, онна. Юхэ билүтеді, Ларик. Билүтеді, юхэ билүтеді. Юхэ билүү ааты, Ларик. Драва зарикті. YouTube прикола, да. Тох прикола таран, Данил. Ага, екі трансляциялықтар. YouTube прикола де. Айто сақа кивана хайдер бір болды. Баттым хайыр. Данчинки var arkada. Ne var canı alert yok ha? Aşağıda spokojnie diyelim. Ali bro, diyen kini bilangan ho bepe. Bir bayram geçiyorsun böyle. Oo. O da ne bulu? Ulukan telefonla yönden. Ulukan telefon bu diye. Eyvallah. Aslında Forest öyle edeceğim bir not. Aslında PUBG bomba. Forest kampanyada durun yanında. Aa. Hadi. We have to get good gate. Bu cihaz duyur böyle. Ya. Oh, право канал. Да. Масне. Ulukan telefonla yapacağız. Kanal boz et ha. Bunu kadar istemiyorum. Bebek istemiyorum. Oho. Я понять не могу. Böyle bir kadar Forest kullan. Şey ya Forest yapın bari. O kadar Forest kayman kadar kayıp. Güzel bir şey. Bronzer draba. Gıda un dibin bara gıda alır bara. Bomustar. Un bir akor yapın na. Bomustan halı bara. Таксист было бы половорота, скорее всего. РП да? А, маши. İslam'ı kaçıyor kadar film dön. Hatta kaçırdım ama eski de bitim kaçıyor. Kaçırdım kadın bir tane de olur. GTA 6 стадия. Заебись понравилось, А, баши. Русского не удорвал.
Лайк это вардыш багында. Бабым. Учитывая то, что GTA 5, когда вышла. Рассказывал. Кысада. Дропо. Деген. Он слаза, да? GTA 5 сюда? Лапарата. Комбия кыя болар нетті. Каям бы. Аттаргел бедем, но бихе баска е. Беге кайба. Он бы играл Intel на Ryzen. Intel басочно зир бы. А9. Radeon бас по-любому после обновления NVIDIA тоже пофиксит только NVIDIA 4. Лучше дорваться можно. Это как-то Бартаманда. Кырден арта хатти. Bu vardı o trooper'dır. Şesterka var, iki компенс var. Au. Dedim себе. Matak. يتقلب ولا طلوب ها İşte dörtüm dağında ölür betüm. Тем более ЮМПД. Ну, про ням görürüm de, по приколу. Yempük şey bu da. Buranın belki rapitler ya. O kaka var yine. Met kaka var. Кайто, бадут! Ай, кыры. Çorapçı olur ya. Кайто, öpçe de mi? Balar kata hasediyorlar. Abbas. Je m'en bats les couilles, c'est dangereux sa mère. Je vois que des barreaux en fer. La bécane crie et je sors de l'enfer. Je suis un gros frère, je sors la bécane. Je fume la peur. Je m'en bats les couilles, c'est dangereux sa mère. Je vois que des barreaux en fer. La bécane crie et je sors de l'enfer. Правила Je suis un gros frère, Дарова. Да, маховый только что. Здорово. قد نسيت يلا Öyle. Lar öldün de. Öldür. Vay. Bir de. Lutlu bakıcı. هذا Anne valeri pavza. Elbette mi? А, gördüm bu hıcır. Двое. Одного села. Кайто. Ya остайда, да? İlk gelir indi. Öyle. Lar gidiyor. Ровно 4 gelir. SKT сети кемпаларга хайсалар. Bu метка. Balık turlu koş. Дра орган кошелек. Так-то можно и в чате написать. Uçtu gidin değil mi? اه كذا بالله اوه كرن Поджимаюсь. Ay bana öyle. Bıyığımda da. Öpüne. اني تاع استقرا عن سايلر جزء اوف كرن ترى Biraz tadağına. Buyur. Bir var. Ama bizi oralar mı tabi de? Нихуя hayır. Hatta bir gibi abi dedik. Gibidin hadi. Bugün mü valla ya bu? Tekrar Bir hadi. hasta hasta da. Я это его пуштанер, метка яке, 4 яке, даже ближе же подошел походу. Tek yakında. Evet. Yine метка яке vardı. Точно не знаю, кем какие была. هجر Хорош. Bana noktadım. Zona var da düz.
Zayıflar degen. Справа üyeler ite kaya. Kıta şey plataktır. Bir de prava jönler nokta kanala. İkisini kandı. Best. Lan da. Tamam. Nere? Noktan görüyor. Durar. Ama şu ders var. Zaten geliyor. Arayacak zibistik kurutayım. Слева от смока пара был сатыр. Аржаки көрінер беке. Тоқтар. Абас. Живота. Elektroşoktör mü dümdü? Masada da yok. Nere istadık ya? Не, Рон аржака ортелері 50 көді. Это мы не Ama bu kıyı geldi o da. Kayıtta o hıcar batta. Siyede hakikaten hıcar. Masada mı cılga babli? Masada manari. İkide de kaları. Basına gösteriyor. İster bahala. Masada koş pepa mı yanı buli? Koydum. Bu hayala bala. Güzel. Bu kadar da. Bilmedi mi? Bir bana dur. Minik kıyı geldi o da. Buydur. Ama kayıtta o hıcardı. Linon girdi. Çavalan. Bana gelirler bakayım bir. Masada mı doktora gitti? Ha, o da babli. Tuğcular. Aa savaşçı gataret yerim mangın. Kölöydün de hem. Vardılar. Cere. Böyle. Öyle evinde de. Ama evet. Ты говорите, им выживать туда-сюда. Реал и пытаться. Ama bir şey ya. Она нам hayal bitti. Kimler? Ta buyum najondur. Babıtır da. Abi naktar ha full prava var bu tablat. İler kesiyor naktar. Это бега var. Бега bitirdi diye. Te получается hege bir skvada gıta pushto haja ya ve atın gıta. O bu gariti hakalar ite kempi higar afakalar bitir. Meni ürdü verite üstü töttük ite kazaklar jibtir. Ava yapalım ta ava bulak. Ava yamtayız. Апоха дробо. Как-то сага тугун восстановим аккаунт. İki çavuğun bir dakika takısı bu ya. Has? İki çavuğun bir dakika. О, блядь, и вадь, вот это все. Русская. До сих пор 50 играбельный, чё конёт, физика ты заебись пота. Блин, да хаме бахен юрни, а? А, ну по. Хочу в этом русском мультисовали. Русская хочу морда балага. Русская Аллах да батану манавратн. Да. Зато, блин, GTA 6 остана, прикинь, вот, и Ола меня где-то вончика говорю вперед. Атлас Ханданы актуальная русская власть. Как такая Hilda. В следующем году, либо Фирбалтская, бэтме. Ребята, они бтэрэтэ. Фирбэтэ ахара рахменар. Фирбалтская досарова максимум. Тем более, трейдером барта вардыч. Обычно после трейдера там через год я уже догорачил работу. Бэтме. Irdır üç çahanin kuduğum oraları kılışı. Bablı. Фирбалты с декабря гибтер. Надеюсь, сразу комчат догадался не ПК ларга. А карва это амбасан консоль догадал рота.
GTA 5 мен тагысы да. GTA 5 onu kaha. On yılların halini tasarlar. Допустим, мен GTA 5 oynuyorum. Хавта же, обоим PlayStation 4 yıl buradaydı. Ровно onu kıta tasarlar itenge. Bu arada oradaktır olurdu. Ha? Bayten var bu. Приставка на 9 байр. Мне надо больше проще toch было. С оптимизацией, короче, проще справиться. Потому что PlayStation и Xbox он роден простой блать. Конкретно бери систему. Игровой или платформу? Да. А вот компьютер день каждый видеокарта, каждый материнка он на бортна расчетна хаян, харбатан хаяватный идут. Допиливает до оптимизации 50 хамалай. Оле международных проблем было. Обычно получается консоль кататься в Контент через год бит ДПК кататься да. GTA 6'ın kemi bulanı. Ya. Bir hevata haska, bir behtiske. Конце года. Horizon же на ними bastante okada kudat. Bir banyo diye. Приставка. А. Digital ulit wait na ngero. Autorora barabaran. Another bit. Öyle. Smokladım. Kühür. Ulit wait. Nasıl öyleyse? Şey. Дальше с ними басанка суета харбата лежит. То не повод. Bir de patım yiyor. Metka var. Bura. Nereye bak? Mende bağlar. Kaska diye hoş. İyi bir yakın batta yiyor. Nok. Oo. Бля. Bravo bir de О, сзади бегает биттер. Регресс такой. Хорош. Tarih geldi. Aha. Dur hayır. Криша або удар. Ага. О, їде справді. Gidiyordu. Ne bu diye düştü. Kıpkı. Onda var. Aha. Mid çıtak var. Kıpkı ulaşı. Hem temit ha. Billah kuhan. Nereye gelirler? Ya чисто из-за пинга ботинки варди. Oro turka sakalar nagajin baratese. De. Tanto cosa koy bata holi. Ako reki kinji meta. Rekomendacija da. Haydi. Yıkamak elbette yarik drabba. Short seni kenar balaga. Ha, şort жесткая, типа это ман или olur дам где то сейчас
Үйбер жүрген намде. Олар бар шорс крутиген олар он, хэ? Но просто энту вообще келди булар. Жестко хайрет. Бите. YouTube бәді бір үзігі айдырмей. Ага. Эти алгоритмын ажатымы қандада болам. Атын картаны. Әндеден советтер көбіт. Были follower каналдар чисто ойнудар қайыр болақана хэп. YouTube егін қайыр продвигайдыр. Атак чисто были ойнуну киненни там тура блог инди кадр баха продвигайдава деп. Эти музыка ен тахралар баттажи followerды қояп. Анны кадр продвигайдава деп. YouTube. Bu kullankalar da çoğu tuğlu hayırgen. Да, олен били лайв стримын на игровой стримне отдельно вот так. Макс колор, ну он будет это колор. Олен колор мен билген блог устан халафын бары бол, накавын булгана хайыбыт. Атын лайв стрим орын. Evet лайв блог ден туспан орын станал. Ол тух блогum сагынан. Правильно. Не буду говорить. Айкон, что-то заинтриговал. А Абэш. Ты когда? Канта сори? Или пока в планах? Да, еще идет бухар бакайдер вылахат. Айн тани надо. Ай, хорошо. Не Алексей дрова, а я Василий дрова. Так, мониторы временно исключить или заблокировать можно. Макс дрова. Шо? Макс. Пампа, барда. Аллах карабытты, араңыз карабытты. Ух, стримді абэшілі. Аржак. Ва? Тоқта. Бұқой стримден айтылар ана отыр. Ой, стрима. Сунгарин, да? Приключения в Сунгарии. Пуштату в тени. Надо было. Жикай. Пропустил уже, Макс. Уже пропустил. Баранка я. Пацан тут другой улба. Он давай, Тарик. Давай. Лугова. Левайте бабыла. Вот, метка крыша у него, если что. Крыша дико мутиская, нет метка. Писки темен на жорда. Ой, Одну крыша. интересно. Кабр. Пабзан крыша жанны. Ой, бля. Мануар, четверка. Угу. Ехай. Я full сейф. Четверка битки, вот так. Аба, стиль того я турар бат же. Хорош. Алар. Да. Метка қалдыр bu. Четверка деке. Daha сақа келіпті. Ben katılım tatlıttın. Kızın. А? Ол отыр әлі топдан айтар. Рындыка, рынкышты мақтау тұрау қатысқа. Деді кім.
Hasan Forest Pit'in halkak put. Mumutlar. Mumutların. Mumutlar. Akam berapa dia beri dapat hasil di mana? Четверка квалар да? Bartlara. Hadi avtar olur. Hajallar. Ana? Будем. Охтолот ол болон бейди напкы. Центральный var Сибики. Öyle etmeler temel. Ne basıyor? Video ver. Öyle. Kırışa geldi. Aha. Abi belli bir. Ya geldi. Bende geldi. Ha. Anladım. Bu bende bir kadar. Kırış. Ha? Video var. Profesor. Bora bu. Sen artık kimi? Yolstan. Diyem bilin. Video var. İkiler bak. Orada diyor hajallar da. Ne hoş kasıtı Allah ajar. Betinin. Hiç yollara abi. Ne kadar yollara böyle. Bukan streaming kotaran guys. Stream dia Hasan ni. Hasan bir gün iyi. Betul sih nya bola aja sih. Doman tanda stroke bara bu. Stream ne var da bir. Bir ha. Attım bu dedim. Bu logo tu. Dragun, dia tu dragun. Görüldü. Dragon kabata. Bu kadar evet. Doğru. Attım ha. Hadi şu yorucu numberin. Rakı tabu. Aysen drobo. Topu jin ketatan ulun. Min Artyom. Oskolo odam balakta. Artyom. По идее, стрим осколок badak tortur. Если чё. У него павнута скиллы в пампалах. Ну, возможно. По чего года? О, КБТ. Бадут это. Бардут? Мaraха. А кто, конечно, Алексей, но... Алексеев. А так, то в данный момент, когда пофиксили дробаши, то есть билимбо, расстояние ты ничего только щай да, коня. До патча, да. Я бы согласился, сейчас не знаю. Билиги, наверх.
ودي بدهم يجي كده قاعد لبلا قولوا ولا يبدو ولا Rokok. Wait. موبايل نيابن مثلا كونون دربا كونون varvar Basında kararın gara? Hava tırıldırılı. Yemasına da otuyor CB'de. هذا خش بيري. كي وانا طب اصلا تن منا راح هيك ستاتيو تلين يا والله استويتن كنت كنا جيب باي تن يوتيوبر نتو بتم وانا اصلا تن هيك لردين no بايدي تو والله بري يامنا سلرن بالبوم والله تن هريالر وجه Yapacak bu. Ya ne ulan? Страшно представить, скольких заводил помпой. Был не... Хамед Бакил им помпа на балах за все игры. beyaz okan istirgen istibir samalotdan falan ihan ederdi. Hazak yoka bazukadan estere bistedi. Takala soska di behler tu antana di YouTube predvigает. Sini weekend ya возможно. مش ضربة حتى تنترتاح من تحت تغبر من Min glider'ga toxtamını. Vardı benzinin. Aa. Ha, burada diken glider'ını. Ha? Burada diken. Dragon taxani. Vardı benzinin. هذا كذا ولا. Ha, pahuğa بدلنا. Arangay var bırak. Rangoy göre var. Ah, iya. Oh, dari bakayan. Wala karyo kajya karyo nga mati bizine. Bigyan. Bihat tambah lang hatlah. Content. Basit evkinde. Durup da. Çocuk aslında hadi kopar. Ha? Durup çıkana buz. Hayır. Bulam kanisra. Yakao. Bulam. Yakal. Bir hep olur da. Ah, hep olur. Birine kaan. Kötü pitalı. Ehelder Allah. Biu. En son filmin kanalını bilen de ho bepi. Uçtal da. Kedirukatan keltim ulu sayıdan mentaliteti arası bitti. Ötük gösterittim ondan. Tayga belem kurapın. Beyan kurap. Kim tayga diye? Kim tayga? Kamu jadi ket sep datang dokter. Ayağın soktaydı bu ya. Mentalitet ada tu na. Varını kasacak. Atak min kaldı mentalitetini öyle bir mukaddere. Tompogin. O şey onda soğuk pay. Ama bollet yemecere ya Bana bana. soğuk poğu diyeyim bu da. Böyle Ulan kini Olur. bu kadar patlar. Hanım bağları? ay yok ya işte. Bir yerine. Kim pahaca? Mana hancaret. Ладно, на скримах степ. Был прикол, когда эти инди же PEC... А, мне ничего было. Одер. Al hüdde. Men ıslanıyorum hep en üyetten canlılar. А. Блядь, толстый ёбаный. Почему, блядь? Крыса. Öldü.
Bastı koyma. Ayetlerler bana buraları. Kuş ortağı bence bir ki. Ya. Ben kegen hiding batıcı. Öldüler bende. 100 bir ne var bu metka? Aha. Ne bekliyor ne bekliyor? Bu nedir bu? Mega atın точно. Dur önünden akıl. Nedir şu ya? Hatta bu barın puanı da bu işe buldu. O da burada buldu bro. Metka geldi. Masadan da. Xaman yer. Aman yerde. Xaman. Takıydı. Valla koy. Hatta attandır diye. Tas. Buradan şöyle. Bana vardı bir. Oldu. Öyle. Kataydın. Kandıgaydın. Справа haydi. Smoke'a. Buki var metka. Hızlı bende. Ya böyle giyin abi. Olur öyle ya. Факел спам. Уйдем где хоть. Ага, хорошо. Энджики gördü. Энджики gördü. Хорош. Sova. Бля, репорт автор oldu. Инкогнито дробо. Конкретно Java tıkaydı. Buldum da. Ben diye ben de diye. Меня. Будик он автор уже. Kötü kullanıyorum. Осторожно. Hadi bana bütün ıngı tılabattı bunu vardı. Hadi. O beni yürü geleceğler bu. Adana patlar bana akıta toktandan. Tuğun. Kırşada hasta bende bir. Бар хорены пытал. Возможно. Tamam, yühet de başı. Aba, gidelim kendi ver. Bence Да. istemedim diye. Adın arah olsa diyen abi. Sen bir kontrol alırım. Bırakıyorum tahta da buat para. Tahta bir. Vay canına. Good luck. Good one. Selamünaleyküm. Ulus dağları var. Alır. Şimdi ver. Peki untuk paketan jadi bulan.
Пока дарылик. Как она вот? Dur oğlum bir seçeyim. Легко улазь. Öyle mi bu bileyim? А, Ödüş bazı, beş bazı anlar bileyim. чуть. Пиздец по расчет поворота. Математика и физика не един. Ha, Rupert evinde. Антон бедем. Канат ерген. Оны расчет адам. Канат е. Там она делала на хайп деньги, по идее, на тестах еще будет. И не жай на теме. Ama onu bir türlü nerede götürdüler? Bak o bir oyunda kadar kötü hocam. Ha, şey. Труп карты yok henüz şu. Şimdi gösteriyor ya. Trup kartı sere. Ne var acı? Turun kanda vardı. Таска var. Hani Эти, all таска, зеленый деки. Ага, эти таска. Bu tarafı. Мне трупын хабыгам. Ага, лута. Хорош. Bu ne iyiydi? Tamam batı. Açık bu nikah diye kadar. Bakayım babsa. Hadi dropla. Ay kız. Пекарь это добить меня? Посмотрим. Sen bir de daha badak. O drop alırdı. Öyle dur. Ага. Сейчас под самолет. Эти bir de bana patay. Сырянди есть. Gösteriyorum orada. İticiler ha. Naviyorlar da. Tabii meha naviyorlar. Bir de hayır yapıp Para. Onu diyorum morumları oğlum. Para masaya yapın. BBR'den var. Hop. Millet. Dedim. Ha başa yapata. Şimdi geldi var. Коляны, вниз спускается. А сюда. Дальше народа. Задирай метка ровно. Smoke altta. Посмотри. Bana çok soğuk ki. Çok soğuk burada. Ama kötü doğal burada. Buna kadar bir ne kadar diyor bana. Петушок был. Я вардым. Метка ног. Хорош. Правда. Bu ödülde bağlarım devam etti. Наклады метка. Хорошо. Хорош. Anda bağlar.
Радер. Выделя. Метка. Ne bitti. Метка ора. Gelirse. Üyeler bana. Oyunun o golün. Хорош. Дробаш на итоге по итогу бирики вердим бля. Да, телефон сакалар келесе чуду онюга. Да, хакалар бактар бокон. Почти ровно битте. Но. Синхронизация инди по. Альт ПК. Bin pin var da gidiyor. Bu kullanma просто. А так где ловите? А? Куда? Да? Кака-то. Bu kran bu. Управление модератором. Управление модератором. Инки бахнес. Да, того? Öyle davada bu var. Hem şey olarak yine pıdım Afrika olarak yine. А вигнанда? А? Kahmada da şey. Aho? Hem şey olarak daha hay bizimden. Kуда Sapmadım para? da. Ha, kuda beraber kuda. Yeah. Ondan da hada var. Hem bir ürün gibi yaptım. Götürdüğü de olur ровно. Daha sirger hanlık topovaya PUBG bari PUBG'den или ржак или же заманду. Беден? Zohan. Зоха. Смотря, Василий, как преподносить поладья. Допустим, заману на больше киберспорта это не было. По контенту именно Аржаку на кем? Зохан. Зохан вообще не бавил по контенту. Но Гимбир, он плажак. То, что по контенту Гимбир либо Эн, либо Зохан арбите. А то стример, но типа Гимбир Хахаригар Хохон контент преподаватель. Именно Хахалы Индии куда-то. Именно хахалы yine Zohan bulaydı, понимаешь? Zohan'dan köpek koreçi pabuga oynuyor bitki derdi. Это да. Но в любом случае я не имею Гимбир топ-2 киры в без шансов. Вообще без шансов, а танки Хохана. Топ-2. Benim anlık, benim simyesi вообще. Мен тугум ден, бәләх. Кәрки кәрбәки. Мен bir yandan ana hatar ул ханды хавапын. Кахалва пани юкурдык. Потому что Зоха на Ржаке жестко костердит, то что прям заранее барте белем на Хаян, то сценарий, турнир Дарова Хаян. Это же... Может, вам кажется, что это просто, но и никогда время вам надо уделять чему-то, это пиздец платье. Я-то думал, Балар Владимир. Надо гореть этой идеей. Зохаки на до стрима гална, бас такие 5 минут чисто ролик коротко, как говорит. Дивардяще. Шоу Менди. Народу подогревать детали. Zohan ben haber kini любой тук какаен. Кинега да ганны эти стандартный кунду кем бар дерон юта. Yani Ну да. тук контент не контент. Атын да не күлдерет дигендер. Ага. Да, жесткое шоумен награждать. То, что умеет уже работать с людьми. Короче, на опыте.
Қасылатын зиданы, қас кенсерегі біті олайды. Дұқия олда. Пиздец, лай. Тоқ, ең разондар бартын көрістәді. Бұлар бұл бөтендер барды. Албас. Конкретно лай. Олен умеет преподносить себя и тому подобное. Духай лай. Целая работа лайт у вас. Кстати, почему хорошие бои не выкладываешь из стримов? Ну, я понимаю, что это надо, но... Билет надо время боя. Сидеть, вырезать, потом редактировать. Надо, по идее. А то он какие-то дюйны, хасуды темени. О, кейкіде бәкән бәнім не қынады. Ну вот, а бәм ванды хайына. Ну нахуй егер. Хайына, олқын барауын да... Түгіді қойя. На. Заморозки-то не берут бару. Рендердан хаян дейік өтілген бір. Ата лоғы шөй бұла шортқы тары қайыр, но... Шорт деген түгет тәпчіке бай. Ага. Та. Хата де... Хажана балары бітәне. Балара. Бір ғажамен хатыр демен, типа... Неделяға үс кірі шорт видео бедейм телях. Вообще, вот студенты это вообще хорошая работа будет. Раз битынче, раз будем берем, типа. Неделя один косарь халявных денег. Кинекирер, любой момент алар, она бишват сонрар. Мехиктары битті. Но желающих нету, а мен бәйім оны гынар бар еме просто хүрадиюн білем хоп. Тиему бүкеле мен бұл, аяқ час өне алдық бұна бұхы егуді. Игі қамнысты қындар. Либо андым кәше. Ну то, игі қамныстен тұқ бұлай. Уже хайындақ бұна егуді. Тугун ора ки духаяны ларабла. Пидес по. Раскаво. Да чаттар говорит, ему модератордар тохтары, он мал настройкалы дендерем пидес по. Хилы эме удаленный левлай. Ага. И ты чатты, он мал модерствоенде, он мал жестко ба настройкам бердер. Eki var. Лайк. Чё? Я қандай еркек var. Ama bugün... Hayır bugün saydı değil mi? İnternet ödeyeceğim hata. Зохана принятел бэха пидес по. Побзна больше все баланде. Ну, он куда. И то хатар киби спорда кадер хати ундана уйда таблать. Абдалтай мехамер. Хочется именно со стримом, который высокого результата. Курду икатый. Бой метка когда. Ага. Так, вызов. Ай, чисто дебифты диелер, да? Ага. Слева у тебя бирки и справа двое. Красавцы роллер. Bir hacıya girdi. Böyle rahatın sahip bir sırrı bu çiçeği var. Bitti. Барчи так плохо. Бэто меня Василий. На всякий случай. Бля, я ты что ли не? Пустим будет надо. En üst deska var burada. İki desten saydı.
Hatta o ikisi de bir şey söyledim ben yaptım. Ha, kıpkırama kurşun gösteriyor. O bugün yaptım da attı. Besle badı. Ben zaten yer toplandığında falan yer keyini bir derden keşke artık bitim ha. Oynuyor betime. Mesne o nokta mesela. Tamam. Evet, geçen bugün bir olur onu görelim. Kimler kıtalar diyelim. Pro komanda barı. Final. Grand final bular. Ulhan turnir. İstanbul'ları. Tüm bular. Böyle var. Stream ne kan? Evet. Bana bu otur yine stream'im karar kaldır. Bilmiyorum bana. Orada bir nadan başaracağım. Ben gördüm sebebi. Atı bin davranış kaçırma. En karavan gitti. Benim de уже утеtan спокойно километр. Başı на расслабоне ahını indiğinde. Rus gibi oluyor. O bu yine hayat olan bir. Ortada çok kostüm diye indiğinde. Öyle. Oh bayağı ki be bitim indiğinde. Kamu как меня пример 50 бәймәлеме харки хатан туян кырбепен. Тон андык ини курдык. Kamu как тебе курдык. Стример расписание такой деньги таскuna этих пидор почти. Тум я кави арджи гирем, короче, понимаешь? О, дигна yok mu sen bir streamer no 50 скавалар baş. Просто таскать его. Более стрим по бамбарам, аню. Все командалар хаңбадан радио блокына башына таскать его. Нолин стримем bir bu. Kopun kırıl. Ama da bağlardı. Kayıkın kayıt digen o. Belaran tır bulavleyin. Biri хотя бы Хатар жана чаты кетти анума и тактар нече байбы. Оттай бактар эди. Ката калды бу. Метка? Evet bayba. Метка барды. Öyle böyle. Ama ödettim. Метка. İzmir'deydi. Hamza. Ne de geldi. Ettin? Bizim bir saydık saydı. Yo bu zanı şeyden bir var. Çok adresi. Bana da bazıdan yarısı. Üskün haydım. Sabahtan. Bana sayesinde işte. Eşe geldi. Erzak, sправа у нас. Barılta. Öldürdüm. İyi de ben. Hayır hayır reddekim. Ben de sana geldim. Rahatın görüyorum barım kadar. Gösterebilir tak. Что так не бата? Ютлайс. Vaa. Крыша остави. Перекрыли биги алында. Ох, куда? Как куда куда?
мені дали бата. Нихуя, да? Зараз, читак, там мені куди дали туди. Kira baba, safe man. Kırbat mi? Durmadı. Ho, hep gördün. Ho, yine batak. Aa bence. Mana tasa. Adam da vurdu kırır. Apçık ataları. Neyse ben de. Нихуя geleceği. Pizda bol taşın. Abi basıcı. Je m'en bats les couilles, c'est dangereux sa mère. Je vois que des pas en enfer. La bécane crie et chante de l'enfer. Sur un gros fer, bah ouais. Je chante la bécane. Je fume la peur. Je m'en bats les couilles, c'est dangereux sa mère. Je vois que des pas en enfer. La bécane crie et chante de l'enfer. Sur un gros fer, bah ouais. Ты сама неотвратимость. Maqtal gelirken kışlar. Tane. Öbürüm de mi? Aa. Bargın. Beş. İşe değil sıra. Afrikalı öğretim. Aha. Daha da öğretimde. Akar gopun pataysın batta. Giretten, gobi giretten. Vi här barda. Aa. Хорош. Ралlara. Долбай. Сипка там куда-то, блядь, так наград. Бля, ебать пута такие. Neyse. Valla. Kibutakan. Terus kok. Es. Ay, kötü şey oluyor. Gizli Bir de saytlar gibi. Hatta bana bronzalar diye bile içi dırıncalar. Karvadi bir test. Пиди соту, дядя. Пиди сможешь на их не стяпана. Kita kata ya satış. Vakti arkadaşlar. Ah, iyi. Уехал, что-то дроба. Ну-ка, я помогу, не пацаны, те... Туну, были стримных павы, ну-ка, мы трябва такого ура, что я стрим даже. Пятьдесят бахига битва-то, он ну-ка, не помогу, будем ди. Ну-ка, мы там аджаны такого. Ну да. А погнали. Все-таки это авторские права. Допустим, эти хакерки, эти они батареи, YouTube кар. Это просто хорошо, что она не подают эти жалобы и тому подобное. Любой просто жалоба там на ГГ раз. Большой руку не говорю. Это был. Это им бирал. Kötüğünden bat doğuktu bile. Bu şekay stala. 3 ton kaç stala var. Onu bitti. А то ну куда? Эти можешь, конечно, но опады. Не зря же ты даже урку кинелер тебе адабады крутой урку кинелер. Даже не крутой, а простой даже. Олар даже хохтар патты.
Даже просто анимелары бақтықтарына банна әдір. Абала кау хаябытыр да. Күбүкте. Кылмайда. Жабыди. Dedi var diye. Допустим, я багала хавы с хатахан разы. Бам. Раз. Авторские права зыйлар. Ну, когда мы уже когда-нибудь. Да. YouTube инелер коған. Хотя бы... Конюле биккетти ки кырын юре сақы оттары. Мақтат күтіп. А, души дешевные, души ины. Ақылыда тоқсен болары. Да. Да, вот там дуғағар. Ины, точно. Мақтанамын туғар десін. Адам такой дават. Круто. Ақылысын беріп отырдан. А, души, дешевные в души ины, хадафлар ақылы. Дуғаттан дуға. Дуған. Дуғаннан мақтанауын. Ай, кір. Bala duğdan durdu. Bağlar da. Hadi nere? Ne diyorlar? Pablo. Ебать, я сильный, да? Я это чемпион на самом деле. Меня биометр снимал бы. Yapılar da mı? Будь квартир, будь в городе. Kötü var parça öptü. Baba nereden önce kriz bir var mı? Bili hoch. Bari teoretka. Ой, Ай, кого? muhtemelen muhtemelen. Хорош подтадивас. А? Репортным было. Adam giyip hadi bravo. Где метка? Bu mağam o kadar. Конструктор doktor. Пока тишина. Hayır. О, бля. Как плегаты? Сзади я. Алёша, сзади. Не ври. Я не тебе. Что ты врешь? Ты тут? Bada hayır. Белый, чел. Да, не ври, не ври, не ври. Уйди. Да лежи, не гавы. Hadi. Hayır bakayım. Обоссывай. Борьба. Nasıl var o? Hepsi bada. Плохо ты что ли? Вот это. Бери раз. Да? Bak lan niye düştü. Чего? Эти... Adam kirasında. Эти не привыкали, мне просто. Vasili yaptı dükkanı. Bir kirasında. Проверка. Рыпа. Доверяй, но проверяйте. Takdir edeceğim. Benim düştüğün an olur. Ama bu takım. Ne yaptım adamı mutlu. Вот adam. Bir bana var. Nok. Aha. Aramızda vardı bir. Yolda bitti.
Где горду? Так, горду. Вправо, влево, галь. Бога небо. Бога где? Я не готова. Был слепой? Хорош. Ну, которая? Скажите, ду автоматом нуга. Айка. Чего это баран где-то? Атака СКС 100 метров имба. Базара нет. Урон, наверное, жесткий. Да. А, у этого говно. Знаешь. СКС на... Шот найдет тух хуёво. Правила говоря. Sıktı ne kadar da. Багар призвание вроде. Микродик дроваш на анюденген идеалами. Так, дробаш. Возьми канал, ловим кем. Да. Valla. О, нет, бэм гине патакар. Бэм гине проблем. Ай, я тоже шутный бата. Gelen gelen baran. Kırdı hicel bol oldu. Да. О! Помпик надо. Помпа. Hava. Отстал-то! Я ехал топовый МК. Bu, aslan. Пампанулар. Mere. Банакл, она банакл. Банакл. Скример, окей, мақталана аноним, мақтал бро, бедешкар. Мақтал болуптун аноним. Бедешкар болған мақтал болуптун, олга. Мақтал таптал. Так, шотный. Ну да, Миха. Реально СКС на варварда. Это мне когда-то. Видишь, парни? Канал вали. Эм будак-то. Винтер мақтал бро, бедешкар. Нехорошо крысить, нехорошо. Оказывается, да. Мақтал бро, бедешкар. Зачем ты так делаешь? Шотный ух-то. Бей их не kadar батарысы. Hala. Что это? Gördüm ha. Bu da ılım ekenen tapından mi tapata bataşı. Masları budur. Bir yakalmasın o. Bala sana göstereyim mi? Kuşlara böyle. Kıdaksın göre? Smoke number. Bir şey. Rak kuamba ya. Brin topunda ya. Kere kılıyor. Anlık mı mengeti panzerfaust bir anlık mı? Aha Stepanlık. Çok ısırmadık hayatından haydi kana bir an hayır. Pek sağlamıt da. Bir ha toh vardı ya. Çok öyle. Kulağım da. Oldu. Uçatarım. Ama sepet da. Pek уже выхалмыт ведь. Да? Ага. А там 9. А больше, хорошо. Вот, да? Ага, пуштал. 9 тем, по-моему, сканет я даже. Сейчас я доиграю, будем смотреть. Дарова, бро. Идите не было. Дарова, бро. Sen kaydederiz. Burası kaydederiz.
Havada katıldı ki dedi. Gelir. Adesso giorno che le dico aprire tita. Aha. Hemen üzüldüm. Anlaydın. Ha. Evet, korap buraya. Ne korap? Diğer bu. Ada kuka idraba. Ah, manda kan yun kadar. Dur. Ha, manda bir streamler bulun. Ha, iki stream var bro. Benim kanal bakın kanalda основной стримами var. Хорошо лежит, Махтал. Ленько рахмет. Сейчас катку доиграю. Hangadaki bağlar diye. Hadi, ugu çıktın diye babazane. А, смысл? Çok kadar ugu kırmızı bir kadar. Ay kötü. Айка? Ты hadi iyi kattı. Ты не хотел, Михаил. Миха şeydi. Hoy zindadın da kattı oyuncu. Так, хухтер attın mı? Haydi. Firma bu zaten. Aynen niyetle avta bak. Ya bence var. Vay. Ay kılı böyle. Tabii basın da böyle. Bek görevi de çağına gir. Buradan. Caramba. Ты почти каскуная. Ты каскуная. Почти инди дамы, да? Günah. Babandan, ölür bugün. Ay. Gelir burada. Telefondan aklını izliyor. يا بلاد ويش بلاد Kod. Права, дредфон. Ооо, Water Game 2. Tır geldi. Заебал маснутый, aynen испеди. Адрес, хотя камни. Какие люди? Ses kırızları da oran bana bıraktı For whatever reason, just popped the helmet off of Iron Deep. Maybe a hit got in the way as he was shooting at Ditrix. Я тебе так там бики, I mean, they're not playing with much room. They're both teams down where they are, so you're very limited. They get eliminated to a nade from Perfectix. Twisted. Falls down here, so they'll have to commit to the. Так, что Ажа Хаины? Он не уйду? Короче, Касанду. And I mean, as much as they're in a precarious spot, Да пока не там. Bu уже был tur. still looking for even more. Lou unfortunately has gone down. Podstamler actually really being extremely Haydi aggressive doktor. about their approach here. 'Cause they Çempionlar kind of kurum. had to be to get out of that warehouse and try and find a way up this Haydi. hill. I was saying it earlier. This is difficult. So Да? А что they've такое actually been able скарб? to Давай. dislodge a lot of Twisted Minds. They only have left, but Давай. again, kind of a success mission. Even though I think Twisted Minds probably expected themselves to get more than what they Bu ite beni Halil çıkar. always want to maximize every single chance you get at it. We've talked to Betulans a ton of times. А баша бей, ты сторонники килла тогда ходить. We're going, how could you ever
Первая игра только закончилась. Еще. Shorts stream'ini radım da ortar. Hep asıl kıra bu karşısında töheri. Toyga shorts'ka gösteriyor bağlı. Unfortunately for Diffex and Ferris, they're gone. Lookerooks putting in a lot of work, a lot of eyes on Mad Bulls as well for this tournament, considering they were able to place second in that group stage. It looked really good whilst doing so. So many veteran names on that team. They're all looking for an opportunity, looking for a chance to say, okay, we're not washed up. Лулар хорошо идет одними. 123 points in the group, second place, and they've got themselves quite a Пол few карты games держит. so far. Still Example all хата to бы. go, 3 alive. Но Ховардлар блинки ölürler. Хавы его не отпустят. Про него должен знать. Хотя Лулар не дадут просто так. Nar stream'e görünsün dedim. Так, hadi de захват экран. Но, дикий давитель. That's going to be everyone downhill in a lot of trouble. Yeah, it's interesting this circle and how all this plays out, because as much as these teams are scrapping with each other, Так başlıyor oynuyor W odanlar atletik. gets the circle, and they've been playing a control area game throughout this. There's not been much scrapping between them and some of the other teams around them. They've played this separate Bana Lullar kayırlar по идее. phase 1 all the way through to this Без phase, шансов. and they've been rewarded for it. Yeah, wide 2-1-1 split, but they, I mean, compared to Oh, look. actually managed to regroup when they had to. Smart on their Master şey disengages, otur, but havalar they oluyor. fall alive through all of it. Now we'll see if they can make something of this circle, which, as you said, I mean, Her they're baktı ben. the only team inside. And Lastante, oh, eyebrows, but somehow only 48 damage done. Допустим, под самолет ölürler. Ховардлар ileride конца души генемана bir de bıraktılar. Moskva'dan sniper dedi. Twisted bilgin ise example ise hasar kini kırsalığa. Öldü. Portu kırıldı. Ha, hem bilgi mire bir hayanlığa kırar. Nokta. Koydan nasıl bıraktı bro? Абба сеет пата. Мне хай, таймер хай. Бетте 9, бетте вот. А, вот, все. Теңе сивита. Давайте, kovulur kır. Ese bir poda hayırlı. Dikkat edin. Meter bilin даже фармингдах тана хим бирелер. Кра Луллар хачай туралар. Bir şans. Ховардлар hep kazanırlar. Максимум киллы надо сделать. Чисто на киллы сыграть. Эти. О, бля, Ховард себе надо дайдир баталя. Ба, bitti. Да есть, еще ебал-то. Басқа места таслар химир. Jukoyun belirledi. Jukoyun da betim. Okay. В этих мы проводим розыгрыши. Обязательно присоединяйтесь к акции, кто просит. Pro çempionlar kırkta yine tamam. Started this out hyping up Интересно. EV team. They were out Hadi, early. I said, bunu I hype think I tarafı. used the word demure Nasıl for bir dünya Twisted beter de? Minds, and they of course popped off double-digit kills. Миномет-то. So I think all the experience in the world meant Дикий. absolutely nothing. Миномет это все хаешка I это. have not learned to shut my mouth, Avenger. Есть But стрелявый. experience paid off here for a lot of the teams. You could О, see those бля. experienced players stepping up, getting their teams to А the то взяла final эти game. принимать And then автор. it was a little bit of circle luck, could we say, for LoLW? Yeah, coming their way there when all the teams on the southern and western İşte ne side, olmadı they takip were, edeyim bile. yeah, struggling. Адескинда. Hold Барову. a little bit of high ground, hold Şimdi on şu to bu a da little oldu. bit of А, ну хос была именно. Да, just hard when Бар şey it bu. goes so hard their way, but then again, Мен обычно американецтер көрөбүн, либо токтор көрөбүн. their way. It's a Тугу тей, local game for them, добр but it корейстер, takes китайстер. zero in any day, right? Twisted Minds Perfectus driving yine around the Face'ten. circle, chilling, Aha. getting as many kills as they could. They could have Так, киллер был, maybe, значит. I feel like pinched out, squeezed out a little bit more of that. But again, this high ground, low ground, unplayable area, like it's so hard to play around. It's rare we see these circles and like they do.
I mean, the ending here, Saga, just absolutely insane, super fast. LW was just popping. Well, It was like fish in a barrel, right? Ити 16, Тиситер 15 поинт. Пасты карта ready. Ага, первая карта. У нас как? Ай, было поинтера по бабутерепет. А? Ага. Ити, ага, Тиситер хавастери. Use the emergency parachute and force them off the top of the mountains. They were forced to play low ground. They didn't really get much of an opportunity to do anything. But thankfully, Oyun yine zonları also no. for Pod Samala as well. Bullar prolar ha. Mines just killed everyone. So basically, the entire northern field, every position that wasn't within А, явно немного. the opposite side or at the hilltop. Я даже не стараюсь за G-Coin. LW's time was made a little bit easier to survive down on that low ground, and then Так, phase 7 comes in. That big Махтал shift, and бро, they can махтал finally make a push up the side of the hill. Добро битишке алып канка. Saga, do you think Байбал that's something Таняны that олус needs to be күшкә concerned when you таптыры. see Twisted Minds come in, day number Таптыр 1, үйі ол pushing да. in, dad Байбал aggressive? Таняны олус күшкә I mean, таптыр. Таня, I сен де. worry about that because I feel like when Twisted is leading that team like that, it's scary for everyone else in the lobby. Yeah, it's Так definitely a что concern, but I Таня also think a lot of teams just need to Байбалка shoot лох back. кыгырма. It just seemed like a lot of that time Байбал it was just a шүйки. buddy system. They had two guys on the side of the hill holding the dirt road, anchoring, while the other two just drove around the field and went and got in grenade range and third-partied everyone while they were either just proning in dips or... Да, что кем таптал кебелден барлыгы. Инде инде икеде. Мен you. So maybe just not letting them have that much Добро proactivity битишке. could be all it takes to slow their momentum, and you need to do that because once they build momentum, it's pretty much impossible to stop them. Off the back of Мен what кен Saga гитун said, дидери Victor, why do көрөн you think the верени teams weren't shooting худукпун. back? Маттанала Overall, Бору I mean, they're баска shooting back, или but the guys are хая just better at hitting, right? трет So боларым the боло. few shots that they may be hitting, right, then they're gonna get dominated by top players. Бору Twisted баска Minds. But болду. again, the amount of control that Баска they're taking, арат the да. third party Обычно they're doing, they're just... I Дред feel like киберспорт дирен Petulians is бутан just буквару. like a full dictionary of every single dip, divot, and ridge that you can play around, and he just kind of maneuvers all his players around, and he knows exactly where these guys can play based on like that extra meter of elevation behind that other ridge that they can play. Of course, when you have some other players who are just driving through, trying to kind of third party it, they lose a few players because of that, but they're taking space because they can afford it as well. Right? They have, kind of an area where it's hard to play besides maybe between one car and a rock, so they play one or two guys only in those areas, and then they just make it work. One smoke here and there, and then start shooting at everyone and everything, right? So that's what we're gonna see from Twisted Minds. I feel like they're gonna be very, very focused on getting the kills and kind of getting into some of these fights and putting themselves into positions where they are gonna guarantee themselves a lot of points, but not necessarily the So a lot of experience in Twisted Minds is leading to this aggressive play and allowing them to Ага, put themselves in those Степ, positions. But Тиситер another team ден that has a батулина. lot of experience, Saga, is Mad Bulls. We've seen this in the group stages. Very similar aggressive style of play from them. How did they Basketball. play in this particular game? Yeah, certainly a lot of experience on the individual. Mad but Bulls. as a roster, this is a relatively Mad Bulls'lar бувалар кими молодости кикедештери. being the highest performing team Начало. on Miramar throughout every phase of the competition so far. Командаларды. Averaging almost 16 points per game. Кимдер одозилар да. Was ridiculous. Ох, bu Mad Bulls için komanda. Come from some favorable zones, but Ah, да. particularly on the Ага. first day, they did get a couple of Атукиге. good Ай, feeds, but they also make their own luck. And this is exactly what we're talking about. So they dropped in Los Leones, they waited for Howl to make their move, they took the positions. Атукиге көр битер around атты. the east Көр of битер the атты village, болды. and then they started to creep their way forwards. Истебет атты. And I spoke a little bit to Ibby, and he says when they're in a position, Десте they идет да. always try База. to anticipate Hmm? what the worst zone shift for Атуки them десте is, идет да. and then they're always ready. Десте for it. амбо. So when Десте visuals sabahları. popped, they're already in their vehicles, already making their move, somehow managed to navigate their way around Howl and just full send into a crash. Кадер как кимдер Teams кейтер like җаныгын. Pera. And Pera lose basically everyone else because Э, to get back into the fight, they Бет have to bunlar. get two Adamcılar. teams Дохуя over качал, on the opposite дохуя side of the качалар, graveyard качалар and then ту try and make уксумете. the same rotation, and they just get picked off on the way over. So it's really well-timed aggression, really smart maneuvering, and again, it's all just about the pace. Бет бугунда They're кайла ready for the кийинде. phase 3 shift. Ah. They're ready to anticipate that it's not going to be a good zone for them, and it takes what is a pretty bad position and turns it into one where they have the ability to just get on the rooftops, hold out teams like Na'Vi, and look for third-party shots over the top. Eventually, Но, the way наверное, down еще forward думаю, was не pushing дурете. towards Бехед Howl лирек as ну they кабитеме. held out Pod Samulet Ту and скримери. just left the door Кастер open for кабитре. Lil W to push up the hill and clean Kimler? everything up. But from a Naviler. position where Mad Bulls, maybe at the start, you may not have expected them to have such a Скримери good кадер game. The бет top кимите. four Ah. kills on the board is definitely a good way to Ha, start. ne güzel şeyler onlar mehnar.
Краблин, бумага блин, Навилар сыграет не очень. Bu slow jacket tak. Bir tuni tabi ne yaptıray bitti. Ага. Grupstak. Понятно. Şu oturay bitti. Experience and synergy Не знаю, to tie in наверное, Навилар где-то топ-8 радиатор. makes you in this Букинге. Топ-8 там вахам радиатор. and could have potentially even taken on a little W in this case here, but yeah, losing a player that early is just rough. Like you Убахта. Бедемес тип. Убах полтайды мында. if they could in this spot here, Ага, Убах уже тугун хитер биде. То есть скример хокаты. 5-10, maybe А, not где? the win Значит, тох полтай. but yeah, losing a player in that situation, it's just heartbroken here. Bir de gidi. Slow jacket tak. Öyle bulan ne bile diyetti. Улууларга ye. Hin çok az döndü bu. Mihai gidiyor gidiyor. Ben beğendim de bu da kadar fitti water. Хин капсетер хайыр жандар же. Ата, ne kadar sepete koy, hiç sepete koy. О, это вообще химбир. Который он... Да, ням было, не кудык. Да, и пока не очень играю же, не сыграно еще. Ata Тут, prezident да. lakan kavalları. Onun ne vardı da? Potter kavalları. Блять, я. Вайр. Убах-то сута. Уба можете даже... Не это, не туда-сюда. Забасыл, ладно. Да. Луларга bu X-Lyric, Halo Senpai, Slow Jacket на Шенген oynuyorlar. Halo Senpai Луларга кибитигер жестко опасен мутара. Потому что Halo Senpai самый опытный по перемещению учебника объясняния его. Zaman kırılır. Twisted. Zaman kesipit water. Göreceğim, öldüm. В презентах bu toka kimnах под самолетор де. Данте, Пин, Рокс презенте, ага. Данте yeni kim batta, Uba kata bir tek global ganyav da. Bir tek misimi bitir. Cavla mutara. Da bu lan turgirdu ile anlayındı. O online bu tak. Online вроде. De. Atan. Çitta kadar yavaşladı da. Могут? De. Kun yavaşladı. Var arada daktarayım böyle. Да. Nice. Flash him maybe. Nice one up. I'm gonna go back. Different team. Low double. How many is low double? Four. Guys, I need one more on me. Hello senpai. I'm on the road, baby. They're pushing us. Yeah. Nice. He's the front guy probably. Closer. Go. I'm on the wall. I'm blind. Neden oldu da kalktı bu? Bir hasta. You don't have to overpick. Tüten haddiyim. Atın. Onu bu. Başıydır bu bebesti. Allah gene haga çüsü denirdi. Tamam, çüstü dedik ha. Ya şimdi hindi zapaşak var ne уже. Ata iki kulak budan ha bağır. Üç bütüğüne bir yerde öldü. Хорошо. En kötü kulakım var ama gerisi. А вы ж? Да, ты что ты гонишь? Bana göre yine test kullan. А, хуй его знает. Bir kölünü kilin de. Бар дим. Bataki her şeyi tühüner. Ay kötü. А вы ж? Хорошо, браларын. Ты дынкин. Bir kelime. Koyumlarga Dante vardı. Yok. Koyumlarga vardı işte. Rahatta olak da o.
No, Danton Spire kapite. Med Bull Spirit Rosary. Дарова макро. Махто. Yani kölemeler ya. Yeah, because in a lot of situations where it's like Fast. an uphill battle, effectively, Go on, Palish. a lot of situations like that in PUBG have slight small Только plateaus Джекоин that you делает, can Джекоин exist делает, on да? along А? that kind А, of тоже Джекоин беда, хуйня. does exist, right? But here, there's like the road that Bumble Squad tried to go. Гай but бакан хадатарны. that's about it. But anyway, let's get into it. We've got ourselves game 2. Быстрые китайские пальцы Янджикова. Без шанса Гайбер. Different playing path to get things rocking here for game number 2. Когда битэрүүд хадал дайдлар. Да, там вообще. Хэг не раз. For the eastern teams in the previous game now, we cater to the teams out towards the west. Once again, I want to bring people's eyes towards Bumble Squad You got it, down in and around the Chumasera region, just to see are there going to be any early skirmishes, fights for vehicles, something like this. Again, I think if BBL want to come out victorious from the start here, they need to really get space in the early game because they're surrounded by pretty good teams. So you wanna really make space for yourself. Yeah, losing one early in the previous game for Bumble Squad was pretty rough, right? I mean, the fact that happened and there is a slight, not even really an overlap. Get away from the islands, you crazy people. That slight overlap, losing one early really impacts you. Ама скинси дали кодат тут розовый закат дикикер деттерне. Тусабар астына клебин. Кедеги. Юс романтики мурат. Эми костюм кетема олраван дуйралман. So most teams will be pretty good when they are. The few teams that have to come in, interestingly enough, are all going to be coming in from the southeast. So expect to see some very hard northern raps. Bien boutiré. St. Martinez, and maybe for a team like Foot in particular, look to see them Алдай very деловой wide ке. around the circle. Фурка тему костюм деревне вола. Ресторан типит мата зохана нике. Анна. Рубашка жилет. Халты син. Ай. Guess my favorite loot spot on Miramar. Тогайла. Президент родина. Los Leones, as we've been looting this for 1.5 years. Барты праси. Мин барты был была бикерлем. Very special as you always have a lot of space around you as teams come no. loot near you, as you don't only if you have a different team looting it with you on the south, but coming to this tournament we don't have any teams who are gonna loot it with us, so we have the whole city for ourselves. So it's pretty nice to play from, and you always have a lot of high grounds around you, so it's giving you a lot of info to rotate in any zone you want to. Похуй лежак, химир хуйняки. Летевна. Могу типа хадра тухпай кидер бутта. Хадра атрама хачи кидер это индийный кидер. Хавай алам адры это вот. А там вот играть. Ну, это хорошая идея, Луглар. Блин, они на КДБ, который хуйня один на КДБ, Луглар. Well, Entropic might have found themselves there in a loose spot here during this game, but unfortunately for them, already losing one. Bit rough again. Lol W on the. Берем хай, бетет любесь болта, да? Ага, хорош, все. Бам! Какая-то хайдла, дробай датлера. О, блин, ну к тому третьего пуштуктар это. Повезло. Блин, и такие нокта это вообще 100% краш под. 2 в 3 хайсела, чё? Ага. Ти твиси тарите Power Grid тюгредер. Power Grid бетонкалар хайер де марта захватан работатыр, как всегда. Воян бедие бардым. Хеттон килган болдум. Оу. Молодец, ставлик ма. Икке тагмага чыгуу мүмкүн барта. Oh shit, oh shit. Хеттонки, ойдум хеттонки деген ахара бодакты. Икке тагмага чыгуу. Voldemon's already to get one on the board. I'm actually happy to see Voldemon, who made quite the impression in Last Chance, now starting out with BBL again as well. There's been some shuffling here and there for the roster, but Voldemon put in a lot of work for them during that Last Chance. And speaking of a lot of work in the previous game, that's Twisted Minds with
tons of kills, tons of damage going their way. And again, it wasn't really a very defensive play coming out from Twisted Minds in the previous game. They were flexing with that team too. They were looking for Bu testler başlatan alır Josco. to take those fights. Having a little bit of rye once everyone realizes, wait a minute, you guys are all spreading and having a rough time. Pod someone has something to say about it. We'll see now if they can get something of this one too. Let's put Samulet all the way down to the Где мои side 70? here. In the meantime, Где мои 70, бля? Он почти студентный не была. Бля, вот. Прошлый век вообще. Складен 70, это динно. Вон сылан раттер. I mean, a team that didn't probably offer the circles they were given expect to come out victorious in the previous game. So a 7-kill performance from them. И то он бявина миссия там ходил. Surprised if eventually they come in on this highly east side for a circle like this. They are biding their time. They do not mind at all with a circle like this. Playing it nice and slow, getting Так, зона чи Epos Sennheiser Монитор деньги. Ханна варта деньги. Бид bunlar более-менее yıllar yahangi proka spokojno yıllar. Tisite zaybistik turlarımı. Infa barta var. Trying to get themselves to another side of a circle if it shifts far away from them. There's no use of it just yet. Aykalım. Zerat katıda sidayin mi? Abaş. Не капли жира. Жир ден токулда, имбавла, понимаешь? Masa ola. Bıranya masa. Kim jirda o jalbaq, ay kid. Abaş. Стресс имба. Перескал ти ярдlı se прикинься, жирин урonu поглощать der. Amortizasyya gördüklerini bir. Сирема корунга bakın davetler atın da biri kasete her tak puttu na TV par başı hin presidente tam diye ki hatta korunga bakın der ya navut. Navut. Просто. Ну корма bakın davet min представление başı bakın davet. Nobody's rotated via that way or anything like that, but for now everybody's just finding themselves a shored up defensive position, as you can see along this road south of Pozo. PEC. من عارف بابا هتنتم كده bir ağım besin ha. من عارف her برمينا دريشة altın besin bu. O kadar уже heton bis banka bir. Maybe a few pot shots, but not too much. Nara başım direkt nara birimi ver heton bis ağım ete. Ağım bu skede ise. O kadar уже kergen taksan ılımır. Kergen upungenten уже все. Gege oldu. Kasaskar kegene bakın. Хаспар. Тебе весь пер? Scare them off, force them to go elsewhere, because now you have to rotate side by side. Now you actually just beat you to the circle as well. Now they are the Hadi iyi pıtım edeceğim ben. Aha. Presented a little bit too much of Тебе весь пер. Türk olmaydık. Ne şey bistire bu? Adamlar diyeyim tekerlekine. Kesedik bildiğin diyeyim de. Definitely not. I'm like either you disengage or you force them off. You don't kind of have to do both, because then you're just gonna get into a position. We'll see if they do manage to untangle. Little traffic jam that we saw there, so it seems like actually just gonna pull completely up to go far west. And again, we know they have plenty of space to maneuver, so should be alright. Equally on the opposite side. Her şeyi ya. Fazla kıran. Going all the way to San Martin, and it makes perfect sense. Now, of course, we'll see if they get circle 2 with it here, James. But for now, I mean, if you split the circle in half across the middle, and look at how many teams we have in the north, they have way more. Abaş. Oraya nulkan padoş var arkada benim. Behind face on the southeast. Maskayı makarona. To wiggle here at the moment, but looking at how things play out, it will be. I mean, we'll just have to wait and see where the next circle actually pops here. En basitki zritel. Not many lines of sight to be able to scout on just yet. You can see Beamy out Böyle of this car resilient at the değil. moment, looking around, but for the most part, I don't think he garners much. Bat samolotları zaybistik kulti genereller. Ese full leva taraftan bir dahtarına başlayacak.
Eğisler yıkadılar iki defterini. 1000 lira kalla. İşedik kalla. İnfa kombinatörler. Hayatın. Bit bununla şeyde kalırlar. Верхний прокка. 102 Хартаны кадерин долбайдар. Кадер beter bulay. O kaderler. O patsamletler ahoyen dikidiler. Bit bunlar zaybisik turlar. Bit bunların temperı mıhtarnadı. Torhtarnadı. 2-2. Ну, дихаyn tutan torhtarnadı. Ну, ханера баралады. Баралады. The scary thing about this as well is that you have Montenuevo, a massive kind of just blockade in rotations for teams that want to wrap all the way around. And because the mountains that are very north to south are blocking off a lot of rotation points as well, you're kind of forced to squeeze in towards Medbulsar haysanlar. Twisitler çok akidiler. Bebeler çok akidiler. Bam. Canları kelliler. Şey, minuslular. Oo, Lullara hayatla bitti. Aha. Minus 2. Kuluk ay hayatla bitti. Accepted their losses by the looks of things here, saying, okay, well, there's no way. Ama o Darava. Думал, зона заебися. Be okay with, I suppose, playing. Лулар мне агар потерпись отдохту. Думали, файт выиграет. Блин, он пошел путер, в среднем было минимум был. Лулар охуенно сидели. Центральная зона улана. Быть бы умнар не формящий байер готовы. Интересное решение. Я бы лучше Ельпозу до конца закрыл бы и вышел бы в спину. Но опять же, если зона вниз уйдет, то они плохо играют тогда. Это ладно. Двоякая ситуация. Çok rotasyonu var. O, najlepiej önden korbeden dalej, nie korbeden. Допустим, Крамбо, Луллара Хараксатла, допустим. Они в центре, он iki kişilerin нахуя бетон kapıtlarını найдет. İki kişilerin hütresi на ровном месте. Lullar alır, evet, Naviler alır abalır, evet. Montallar atıyor. Hayat gör. Zokade bili kadar umadan kırmaya kadar hadiretim. Tiper ne açı muhtaydı o hadi. Kadar kırmaya kadar hadiretim gibi ki. Valla hangi? Ha, Uhud. Min zaman tavara metal altı çok diye. Aa, tebede kıra olan. In trying to claim victories. Tebede kıra ediyor. Ente bu kafaya yottı. I think for Bombs they're well aware that at least very comfortably to not have to risk anything else. Min temen var diye böyle asalım budka öyle. İti vardı kara bu bam. Zona hayda. По итогу что? Бит bunlar belirgaj хуже oldular. От первых позициялардан намного лучше отыграли. İti vardı. Плюс формящая позиция у первых. Первых первых ынырка хуенды конектор бонину. Вот бит bunlar belirlerini сами себе закопали, хуй его знает. Size toy bez diye bileceğiz o. Под самолет еще дикидler. Хорошо. Bu var kovuluk gidiyor bu. Neden bu beden? Ama şey. Он сантиметр подошел, ладно. Var mı gıçavdın bunu?
While Ahara we can't canım. see it fully on the minimap there is a massive road in between them and Potsdamer. Bubble abi. Bubble Squad, I should say, and Potsdamer. And we know that in city endings in particular, Twister başı çok колорлар. you just do not cross them unless if you absolutely У Твистедов хорошая игра. Лулар акробатик пуштал это было тедено, это было тоже было бы четко у лулов. Плюс лулар жестко фармящий дарей. Он фармящий позиции это. Перелар фут тараптахтарына имбавлар. Onu время прошло. because they heard the vehicles on foot coming in. He knows that there's Oh, el pozan nyagara bolu but bopat. knows there's a player Aa. nearby. Now you can see him stopping. He's heard the footsteps too. T-Bone might be in for a world of hurt if he's casually. Перелар там Çocuk oyuncu vuruyor здесь. böyle. Haydi me bıraktılar. Tamam hadi. Розыгрыш парда ладно, окей, бакан там. Kıtayda kıyılır dedi. А, химби, китай докайлар. Любой розыгрыш кабарты китай докайлар. Можешь хуй забить. Навилар по итогу что делар? Спокойно монтага киленер снизу вдоль дороги барахтара. Usta motor kapıtta. А? Eho. No clue whatsoever. And as soon as he gets back, Oh, просто 3 кстати. it would require a lot for Sosa to Выживание. start shooting. Because even if he gets the knock and the flush, that's you now alerting an entire. Павлы прям под пирожек едут. Футер едут быстро нагар. 100 фаза, 100 фаза Павлалар. Дамак бәтылықтары. Пирола плюс сплитом тұралар. Хайына бартын тұтуын тұралар. Хавылар әлілер. Пиролар бидер бұқтақтар оны. Сейчас посмотрим. Зона фул право. Да, чуть перевернули. Все, крат, битбумнер в жопе. Секретарь Зак. Калига bir bırak uğur sağa kihini kırmızı gayet durur ete. Altta bulan iyilik mastan kinder bir pet. Ay kırık. Ayka. O kıvamı kiyemin ete. Bence kırık sever ki. We can put it this way. Once upon a time, there was still areas to be played in this next circle, but then more tasks were added, and since then, well, that is not really a thing anymore. In the meantime, now Lullar. Kıyıları da var. Kıy batır olur ete. Kıyıstıva erişayet. Ага. Ata ıgarlarım. Kendine ıgarlarım. Oo kendine nok parda. İki nok parda. Почти. Из хп. İki nok parda. И кинок барда. Но лула мен нока сеңді. Dikkatli ne Musa? Oo horru. Абэш, бля. Если кто того, нихуя. Если речи сюда отладан, то. Битбумнар сразу под замес сразу калилер. Чисто атлар. Навилар соседи хохнула. Пиролар ховлар хаптылар. Дальше кырарым дейін. Пиролар білін кереге кәлінер білін битбумы хабақтары кырар. Oo, Slowjack хорош. От uzun haydi ottun. Ага. Kutta. Öbüründe, indiğinde. О, бля, экзамплы. Два шота идет. Ata AFK duruyor ete otta. Full AFK. Да ты варди, дорогу нефтем, бля. Işıkken. Хорош. Kına bıçak dur. Oo, kendi kill geliyor. Kına kıt istemeden diye. А, под замес. А, замесе тыл тора действительно, ладно. Короче, в итоге, блин, победитель пирожкалар был второй. Ana bu yüzden bir de killer oldu dedi. Ага. Да, я второй. He is the only one left alive. Example now back up on his feet. Will finish off 8. See the fairest with Bir barem. Если тиммейтеры какой-то второй, короче. Regardless of that fact, though, here in the north, still very much in Var orada kaldı. Oo, hayır da. on Pera, trying to shut them down completely. Es sıkıntı. Off on the other side, Lazar. Бля. Aa, perfect. Хорош. Нихуя.
absolute carnage Да, in the вообще бега northwestern side блокадно of the потому circle. что. Ага. Вот сейчас на соплях-то конкретно. Effectively just casually strolling up with 7 bullets in a gun. Hasn't reloaded for the last minute and a half, but he doesn't care. There О, you go, президенте, finally the reload comes through хорош! with Plenty. Spots the rescue mission in the open and down goes both. Наверное, correctly подмина and делать. О. Ах. Cheeky angle on that as well. Very, very Наверное, good. вообще ГГ. We expected this to be a war down towards Montenegro and Поэтому кто-то хайна. Tisitar harkasachtar. but Spiro pokes over the side here. Хазагаллер. To try and deal with Кутаматар конкретно. lots of nades going to be going their way. Schofield's going to be the main guy to try and make something happen. Чисто убийцел ediyorlar. Начальные доминацияларын хайдилар, закрепляют ediyorlar. Конкретно. Вот он хорош. Хайя бадда. Адра про предыдущий бал улица. Вот тебе. Spots him yet another ace-32 main in the window. Gonna be Para Esports down. Despair and Peak Falls. A big cleanup potentially here for Twisted Minds coming over this hillside. Ой, чек это хорош. Отдыхает, а. Когда он, example, так, поставлен. Example with a Panzerfaust. He's looking for just that slight opportunity. If anybody pokes on around here, he's got to be careful of those kind of windowsills though. So the nade goes through. I do wonder how many Panzerfaust are in the cars parked outside. Who knows? Who knows what was there before? Вот именно доктата. Now you can see example Ой. looking for the mega shotgun kill. If he can find one, he hears the footsteps upstairs, so he has to isolate. Now running into the window and get it. This is risky. Обособеть. Necessarily risky. Example, what are you doing? А? Джало на ты делаешь. Чисто бэтбумнер тоходы. Хейт коду патты конкретно. Но хэп, верно, хэп претендент был, кстати. Максимальный претендент. Он душмана бередер. Probably as confused as we are, not gonna lie. Yeah, I've got my confused face on. But you know, I mean, it's if that's what you want to do, if you Очень хорошо заехали, кстати. Краш. И неспокойно едет на хаталардан. Медбустер хатан хайбаттар кейках сюга. Медбустер очень хорошо сидят. Слот Джекет против Твистеда. Ким Керри. Против Твистеда. Ким. Лул против Битбума. With all the hype around BB team, it's not a bad theory. Let's be real. It might be the reason. Might just want to slow them down before they get started. Maybe. Maybe. I mean, already Twisted is looking phenomenal. Whatever happened just then. They've already got another 7 kills on the board here, and they've been able to rotate into the circle on that east side, far east side. But a lot of shots from Nixie. Бам. Подсмотрели, слот Джекет. Mad Bulls is still Ага. on this circle and already had a good game in the previous one. They just didn't have Nixie, who a lot of people right now look as one of the best players in Europe. Just to put that out there, in terms of the potential performance that he can have on a battle. Да, Лулар базар нет. Лежит. Maybe this is Mad Bulls after almost Болдера. themselves a win in the previous one. And James, not only is Nixie alive, but he's got a P90. Чок онялар. It really is. I mean, I guess we don't include Panzerfaust. Вот это что заметил? СНГЛар 50 жестко онялар. Хуй его знает. Trying to make your way around this one ain't gonna be an easy one. Everyone's eyeing extra points in the blue. They know FaZe have been fully eliminated yet. So James, I'm worried that once you peek, that might be with a bullet with your name on it. Beacon on over, see what they can find here. BBL team. Медбулс против ББЛ. They are a team, yes, correct. Винердайдар. Бумнары хайрлар без шансов. Bir yamaynalar bataqdan. Стак хае. Ног надо. Еще хае. Бам. Сёрда. Бам. ГГ всё. Тиварди. Bir хайшка. Bir ылгыга аталар. Позициялар куамай. It's a dangerous Rabo, and I think they're aware of this now. They're pulling up the vehicle as well. That blue sonate actually helped them to isolate. Anlık para. Билетать. İki kill var wrestler bile. На ровном месте. Джаводи, бля. Ага.
Получается, org тендженler buvalar, orglistler bir tek bulcanı masına verilir. Ona olmayan varan esvitiger iki kihini de bir testi. Cavay. Ha, üstte biri hayatla bitti. Fakat bir grup bitti. Ekstansı ha. Bitti. Ana, demişler ne batır gönderim yiyeyim. Orglistler mi zeybal? Hadi bile. Zeybal. Oraya taksim edelim koreka değil. Oraya taksim edelim. This circle comes off the hillside that match bulls are really gonna be in trouble. You can see now BBL is starting to eye them. Уже üst kill'lara hımya kill. Noktalara demişler. Demişler ya attık kanalcın. Da bir vaat attır. Kalaşıktırdı. Mad Bulls. Mad Bulls'lar betime. Mad Bulls'lar Nasıl da misli ne acaba bitti. In a great position to be able to keep going here as Twisted Minds Doktorlar elbette olarak. will get knocked by Lyran in the distance. Instantaneous pick up No. on that, knowing that they have a little bit of cover. I should also say it only looks like it when it's at that smaller though. Винодайдер, хохо, потому что Винодайдер, блин, пусть лыкнери. У них есть инфа, и кейдер. Bir nokta aktar. Да. Мэдбулсар все правильно делает. Разы тоже под пуш действует. Слева от смока, беттер. Мэдбулсар хорош сзади, бля. Кейдлер была. Ого, пушта пушка geldi bitti olarak. Ага. Aa, Anrat bir. О, бля. Мэдбулсар дикий дядля. Ben Drago takip spatları. Bu böyle. Tормосталлар. Падальщиктер битinde ama şeydi. Orten kim ne? Buralarda. Aha. Bu böyle patronlar. Hatta o yerine yok paylaşıyorlar ben. Aha. Naşki kadar. Also excellent at range. 5 kills on the board. We picked a perfect time to start focusing on this man because he is an absolute monster in the lobby and he's got some monster. Hey, hürri nedir? Hep bir yaptı puştu. Капитан, но доктора угла нету, по идее. Больше зависит от ибицы. И ты справа крайние дураки. Нигзи либо ибица, но косягна, она будет очень плохо. Эти хайшклы бордлар. Иди-ка, фул право. О, бля, все, ГГ. Ибица на хайбататоры еще будет, а? А, видишь, от на хайбататоры все. Без шансов. А баш, ибица хищник. Ага. Is just high. He knows he's done. He knows he's done. What a play from Ibi here in the final moments. As the OGs come, the tall Dutchman still has a lot of firepower in him. Служекет президенте Сахалар же Шенгени. Сох. Hakalar Хахалар. Хахалар Twitter гонял террора. А так хахалар батах. Hakalar. Хахалар хахаларин. Бедные пектан выбивать да учен бля. Будила лулар. Беха пек битгар группа битгар лулар бартылар. Он иleri кытта Ирангага икита хаси выпад. Икита кай выпад, но за зона халпут вообще. За зона эльпетр. Бедра. Только спадали удар ман. Кытыгы да талова. Иди файт по вот тут добре бедет кытыгы вот таха. Да, возможно. Тука да найти бедет удар. Магрес там вроде. Ну, блядь.
Evet, Twitter baz Javan'ın lidi var. Sponsor fazla bu. Öyle dike gibi bile bu. Bam. О, даже автоматах хрен хайпта такие. İki başka bir bedelen. Good timing. I think overall, like this is just such it's a hard area to play, right? This open Çok kategori, area, no. you have to decide. Okay, do we try to go into Montenegro with half the other part of the server, or do we Çok try kategori to bu star. Bu da kahanan da ganyo. Min da. Min manlık betim. kind of unplayable for some time? Kahanem to You're nyaw kind ki. of open exposed, but I feel like in this case here, like we're not Bahar baktı bu. in the face compound, but the big focus No. for me is like those two twin buildings in between El Pozo and Montenegro. Like Sponsor fazla example diyen bile Java. 4 or 5 teams that just Mine mehmine yibatu moyete bile. other with all kinds of crazy decisions throughout. Прикинь, zamanla хутора нюхидяну бля, заман иник силентини, панцерфаста хер засаны бля. Кидеси мега умеет бля. Конкретно уже видите вас. Zaman iyi ki pansapal savdara. А, о, вообще-то пример привожу. Ты торна бы была бәбәләрнең чите битер бохтач. И тут именно бәбәләрнең те не хәйдиләр. Джавалны диләр. Но с другой стороны, правильно. С другой стороны, правильно. Потенциальный конкуренттар бохтач. Buraya açı bu kuydu. Вот такие лахтар мать булсар бля. Триситер вон то скилл лахтар. Чисто на килла ходил. Бед будем на тетре поинт. Adam Twister niye geliyor bak? А? Ha? Twister da kan nereden geliyor bak? Twister kili. А. Team that he desperately wanted to focus on for Miramar, and it was a team that went out first. What happened to Ascend? Ama bir uğruna oralar bak. Turniyedeki. А. Kastar mı bu bu da? Да что это, а? Базарник. Но меня бесит, как тоха глобал гонюлер меня нервирует. Надо что-то такое не гнать. Битehik алта гонюлер обсирается конкретно. Уже который раз, блядь. Хаустерин коддерен другу. Убил хамала надо, да? Допустим, тут больше, знаете, что решает? Допустим, Тиситер, где? Если даже хамы битые похтор, тохта был бы для них. Им похуй. Они спокойно сами себе уже организация лахтар, уверены и тому подобное, и PUBG организация кинерки кихеда вот да. А вот бетбумнерга билген результат туда-сюда энерик важный, потому что кинерхаус влаживается в PUBG и тому подобное, и жестко продвигать их на PUBG. И очень важно, чтобы их про-команда показала какой-то результат. Но объедин, допустим, был мандан наркохан, битех миссия битехтерина уже бетбум нормально хаин керемерлер, тостой керемерлер. И, допустим, хайнами Сибирь пек и тухара вала он найме тохта был батахтарна. Там уже бетбум дарина хехтерин. Нахуй вас тем тахсамарахтерин от PUBG, короче, комьюнити. То же самое, что как эти ГГЛР курдук. ГГЛР Леванта лахтарин подписывает авторов на пекном компьютере гараза тахсамарал авторов. Нахуй PUBG хуйня не манер. Если прямо доктор баттен на 50, а хуй возьмем. Very young guy back then, and now he's considered one of the OGs of the scene, and still being able to do things like that. That's super cool to see that he's still got it. Bill was saying that when you started on the desk with him, he couldn't get you to talk, and now he doesn't know how to get you to shut up. That's true. So there's some growth there. I actually remember, I think it was the first PUBG tournament that happened at Gamescom. I was in the same green room as some of the talent there. I was working on another title, but I remember meeting Pansy for the first time. That was my big PUBG memory. Saga, for you, is there a throwback when you think about PUBG esports that stands out?
I just remember playing with my friends at university, and I'll be honest, they all sucked. I spent a lot of. Навіть істифіс, There was me діре, and my friend на Matt. диски. Shout out Matt. And basically, we just kind of. В смысле, басык месяц навилар да, уктен твисти уктен фейста. Не хар бахты. Everyone was bad back then, and now everyone's. Нави So манна the progression has тохпатах. definitely been there across the 7 years. It's been difficult to keep up, but it's been a lot of fun. Нави манна в проигрышной ситуации. Magical little throwback. We are gonna take a break. Ага. Вот даже, знаешь, он их навидер ханга он не делает, он обычно на скримах и джоннер он манете сет и тому подобное. Он ханник джоннер на вплотную жестко потей даватер. А вот Билигин, допустим, бассыкын, и уже это гранд-финал за престиж, за топ-1 и тому подобное. Бумана каждый поинт это пиздец как решает. И Бумана уже каждая игра, каждая секунда жестко высасывается вообще до краев. И Бум Маменга, Навидар Билигин сразу по-любому ощутили разницу скримов и турнира по-любому. Уже совсем другая игра. Ага, уже плюс себя даже морально то стохта хехтарихен. Блин, допустим, икенюлар бар бата, все были букни бы вообще, если обосрутся, она сигвин вообще в салат барахен хаяин. Мораль туда-сюда 50 решать был. Булу. А, там было, ага, Макаров. Он их бара. У них же прямой инвайт. Что стримы Астончик бити попза? Гладиатор доктора. Астончик да? Пиди жестко едет у вас. Нет, ты ебать роляет. Но опять же, смотря кем я хая. Ну, допустим, ты шорская стримна тапор башая это. Почти, ну, то же самое это. И то кем до ребята отдыхала тогда. Ну, давай. Да я хакранти, разженер ты кири хахаларен русскокерен гурьялар яхать. Это кстати, букамалат яны вымет. Ты кто бы торян вообще? Так парда. Ага. Хули бакам балакты. Ты хэштег ты япин тек кенет. Так барда. Тек пынар амда вигнам калур. А, это мерно. Например, любой хайп, да, любой хахалур абахлак тахаус читахана иха. Он кам береш. А, то не жестко хаимат. Мен вообще. Ну, а ты перепотай мне хахана. Да, эпидинга. Как ол эпидинг же курды кол бирил на те ронанды же тоже брата. Ладно, я понял. Халур, вот, например, хайп караим было, да, караим дихтети, например. Понимаешь? Абала каус киндер тахалар дихалур. На. Зохан имеет битта тегер бапохта по-любому ваш. Это книга чисто из контента книги. А тегер хок каяли книги. Ну так кини уже туго аудитория да нахарал хамулай уже бяйта баратар. Он начинает читать, конечно, жестко хайфал. Манекин талспапын. Уже на коридом наган. Састратта. Кастах при. Вот это киряхпын, вот это даже хасын деп бердим бупмат. Вот это киряхпын бала. Каса тахани бабза. А? Күрәкте я, Руслан. Каса тахани. А тут бир? Сәмет киряхпын. Ой, буланча мне. Убай аржа. Если хата бью на старый день, бля. А во что деле? Дикий. Okay, so the correct answer is actually Sergei Kalimnik, which means no one Visa, if I could, I'd give you points for creativity. А, да смим, ну ты мим был не готов мне. Нахуй, верхама. Next question. Wanda Which hibek kibek two холор car reaksiyon bagas. brands did PUBG collaborate with in 2022 and 2023? You're gonna have to give me Wanda both kihi brand names. ada sahil onlara kudan tuganya hadu gunta kadar. Very impressive, boys. Everyone got it correct. Рахуня конкурс стадион orada, блядь, бахтарлы что ли? Ким? Вы бы тоже мог трансформировать. Да,
Вот если Бэтбум хуево себя покажет, могут расформировать, да. А то там сейчас много чего решает, пиздец, блядь. Аржак шорстка тахсар был вот рекомендация листайды вот до хатахсан кедер. Ага, он так парма макарон. Ты не имеешь шок был бедом. Шиванык баратро была, типа. Пык. Дальше братрон. Я имею тык, я кистен тахсан кедер, короче. Интересно, это глядишь. Игра за... YouTube кен. Он эти раза все toch парень. Смотри стриме прямо на тохтаха. Кнопкалаха. Бататах на стриме киралы чебат. Onda biri YouTube hayır en biri streaming görür hep onda tuğun görür. Streamer kas köy kas minut olarak görür. Среднем он это комите улукта. Kalor kas tığınçıki görür kalor tığınçıki hide gördüğünde например en Главное, да, главное средний вышел так. О, теми, да, о, теми роляет олами. Не ханткаем проблема ла. YouTube ол проблемата онды кота токенатын твичкине. Онды кумат твич простой воспалахте. Твич простой, а. Но проблема-то именно тох контингент людей другой просто. Эдер мэлях тоқталар. Мен раскан учила гарада металлами твич калар булмет. Дияны. Было. Вот такое. Атан хабапыт. Там больше за клоунады смотрят, либо если ты тох плохо. Про игрокам было хамбиды королев. Даже прошников вообще не чай сюсенький рекорд. О, твич умна продвигает NBL. Фолловер дженерали бүкін эти пубг репортинг кейін көрілді была, понимаешь? Одан да даже подписка на концепте өкінді. Ага. Ол хен твич име имбади ханды по идее. Коман сақат түнен ағайрын түнен твич қалар кейлоға қайық. Бірін ағайрығар YouTube жұрсыз катағысты. Бірін бары блогер болдылар бағалақты почти. Кому не лень, да? Да, қас бейді кейі блогер, не стример болуға. Барынка. Олен, ихеме стример болуғыны мары бұл хағалан көрі өкетін хеп. Yani бағар нұрық крутой стример хедергі болады. Или блогер. Якутский тиглтон диген ача много залетит. Хуйня. Молодой деревикит. Пидес по. Факта Олаха сағаны білді. Братан деревикит. Твич запреток дофига. Да, запреток много. За любую хуйню могут забавить. Да тупо даже из-за того, что Россия так делает на банных-то при желании. Хотя YouTube то же самое. Понял. Махтамакара. Сосоктарбан изен кламбаран аларауне бикинила. Yes, 6 way. Каш ББЛР на первый лар хасен. A lot of former teammates mixed and matched in these two rosters. We'll see who comes out victorious as BBL and Pera fight for the center of the Southern Island. Первый работает, это первая работа вообще, первая, блядь. А там это команда. А там команда. Первый один, наверное, Первый один кимнах болта, AX left и тому подобное. Тоқтар китайцы болта. Ну там был первый один тоқтар. То ли турта, то ли Европалар. Она класс полисты бадыл. Дредж оскандыр була. Дред полбукиван. Ним дредта. Сугаригла это был бдылды. Ваши. Нах такие. Оскандыр була. Вы байри дяйте, короче, бред. Барнаты юни не понравилось, лошадь делала. Да, это же бисквит, да. Стриме. Макроянтен стрим надо на разу его. Не стал дать. Но видите, в чем проблема? Допустим, то хочу я. Допустим,
Twitch еще один то, что PUBG ден таламата де, раздел PUBG. Смотреть тил на училары русский язык ден талахана. Даже если у тебя там, допустим, один зритель, де по таблице алрат стохне на баргана, bir зритель холор костюмна. Фюрбе, а тут зритель балахана уже бастыки уже чуть ли не страница уже бар был тиан, и он их продвигается к наргаронок, да, намного проще, допустим. А вот YouTube-ка, пока они... А? Боттер балапата бутан. Потом бахтер, ага. Но в любом случае, видишь, они королевных наджанар, где просто, если будут листать PUBG, листать доллар, они булан корректорен, хэп. Антон YouTube проблема-то день. Аржаков деликине, то, что я тахсан калерин, это очень маленький процент вероятности вообще. Ага, шанс. Именно эти рекомендации хадер тебе ханада эти текторген, тохторген, эти аржак бойлар турди. Он еще курдукен барта жестко заморачиваться надо. Это ебать трудоемкая работа YouTube. Заебываешься. Ты лично меня надо куда. Ну, опять же, контингент людей здесь, не знаю. Хахлар хоть он тичка баши корбеттер. Баши барбакан двигайся. Надо быть каким-то там общественным клоуном, хотя хуй его знает. О, да, YouTube-ка холобран, например, даже тек по бакаганда описание гран холобр, например. Абахла хаос тен рюк концепта, например. Да. Ну да. Описание гран имеющий документ рюк. Слушай, бахпая марышкета. Это девальди. Twitch кадем просто PUBG не талну на стримна геймра. Twitch на ночи. Но проблема-то день саха серигари лоханнык туго. Яки. Молодежь ролор. Битте. Тут весь перетазер навела. Рага улай. На яйцах у него нарылır. Şey. Bet bunlar mı Acer götüvesler bile akar. Лестер шо отра. Блин, подай дата. Ровно те где? Ног парбата. Кырбыта бит bunlar. Левги. Hayır bu filfers. Давай Дарова. Дарова улагай. Acer Heiser ne altır. Bir better позиция. Бедler, отъехали. Все. Хайена поделили. Он потамак. Первый китайский был, ну да. То он что-то будет перо пера, блядь. А коротких пираин, да? Блядь, первый баллар меня трудно нахуй пера делили дальше. Пиздец логика, да. Серьезно, бет бумин, бат бумин, да, твистед масин, да. Твастед масин, от надо, да. Ебать. Вот он, QM это была их собственная команда, и они без какой-то организации и тому подобное, благодаря самый, допустим, бигионию по того заманахам было. А с самого начала открытый квал, финал галти команда дети. Хасада подряд, QMG. И в данный момент их сейчас только что подписали. То есть они сейчас под организацией сидят, Бэтбум. Да? Ага, букмекерский контор барбата, Бэтбумдар. Hangi kimin sport sena kilenirler. Dota'ya bağlılar, kız kontrağa bağlılar bildiğin. Жестко haydenler toh organizasyon. Nutçular. İyi bilgi demeye tohtar. Bu PUBG'ga aşk edilir. Bu da ata bir kanı bir bulara oldu. Ha? Ahir geldi. Min bulan televizyon komandandan kellemini sponsor diye diye okuduk. Ha? Baktı. Донестан Киревин Индию куда халор, например, опыт. Да, можно. Все зависит от денег по.
интерес бар болғандар олай. Да. Қалуыр Сахалинтикасының келелер бұл командалар не көрді. Да. Сахалин классы, да, все. Интересный бар болай. Лулар, твистерлерді дрочинулар. Қапсағай көрді қолуыр меді. Қапсағай көрді келелер бәтті бары. Ну, видишь, хапсай будем я такой, более чисто бегать дорогие только или кем-то. Мандак мир уровень, вообще дохуя хочу. Бананах побоба. Ну да. Вообще живу было это чёрно. Скин тренер было. Да, мне наверное, это много зависит от якутского этого. Бурят, который да. Да. От якутского киберспорта, ну, блядь. А, то хахалар киберспорт доктор, ханека бурятал работа, боир, блядь. Который нихуя не делает, блядь. Пиздец, кайфует, дерну. Заебись. Я знаю, что он только по контре что-то делает. 5 ебаных. Сахарига, ланнер, может. И то хуй его знает. Лоханин фахов. А все остальное это бар тоже федеральные, именно Россия там барарит и раз доктор. Игры будущее и тому подобное. То есть Сахалар бялеря тугудан оно взаимодействие да тогда просто болар тугу организационный бердер. Алор компьютерный клуб ататта. Он говорит. Клуб так вот по идее. Ага. Он говорит еще баба. Хотя бы компьютерный клуб-то, он говорит пока что бака где-то без тут не тебе была на команда ты заебись куда-то. Ну да. Вообще заебись вот там. Блин. Kimde aşağı tahmin argımta. Kimde tahmin argımta ciddi jageddah. Argımlar yoktur. Bu 30 числа лан турики он аргымта ciddi PUBG. Ататтар не хотят. Ататтар что-то не горят вообще. Ага. Надо ебаться, короче. Меня в любом случае и никто уже движуху он рахает бахнул наоборот. Твой компьютер клуб будет узнавать и уважать и тому подобное. Но? Bir gün допустим турнир работает, bir gün для этого не, ну хуйня улад меня. Зато они ол же репутация на тебя играет улад. По моей логике он так. Эти халовар интер халовар еще батик интер команда он будет сразу халовар он куда ки компьютерный клуб база там сразу. Бай дигна. Когда манда айна ба улад. Руска порнухола так конкретно. I saw that. Is this twisted metal? Is this I say Destruction not Derby? too What's much going on? commotion and we just see, I mean, a derby of This death was in the middle of inside. the fields of cars trying Ну, to то ли играет, да. Меня. Фекс киллер халу. А, фокусит. Так, иди. О, хорош. -1 бар. Ну, еще и троллер. Инфа бар. Скрай троллер и спокойно сыграет по инфе кидихтере. If you can clear your side of the circle as you're coming into them. So we'll see if, like, for example, Pod Samulet can exploit some of those fields as time goes on. Сахасили киберсайдера сарба. Он там с таким баиром, да, базара нет. Айда Андерсон надо, да, капитан Виктор. Это мин логика вон хэп. Допустим, по-любому Сахаригер хэп. Сахаригер хэп. Турнир кызго ингина дота ингина улами көрөмөт. Тага. Болар, но болар баран без стрима болар да. А караваты хандера ВКонтакте, мана хандера закрыты. Чему это хандера олар? Хуй его знает. Да. Короче, мехнавар химбир, в любом случае, если ты хочешь двигать какой-то спорт и тому подобное, это надо все равно делать на глобальном уровне. Того сахалар именно бялера, YouTube каналлара и инсон, я не понимаю. То, блядь, хананы через ВКонтакте, то ханыкара параша, на тугра он хаталдырым, я меня не делает. Да, дотана дин такадар это улар чемпионаттан ор индилер это улар да, оңора стримна индилер это стримден мета халорин. Да. Чемпионаттар. Не бавлода бя, механ тренер бавлода. А так. Он ген приложение хохти халор. Просто тох пылай, понимаешь? Механ ден бу бакка васынан бардыргар бандык этелер это улар. Хоть. Допустим, тох парбатта.
Есть бюджет, качы выделяется туда-сюда. И я уверен, Сахаларга, вот именно республика Ихнен, на киберспорт выделяется немаленькие деньги, блядь. Хотя бы, блядь, 2 миллион, 1 миллион. По-любому бар на хача, бля. И по-любому бар, конечно. Это же киберспорт же является спортом, а это же давно утвердили, Сахасирга. Он набор хача по-любому выделяется. И куда проебываются эти деньги, я хуй его знаю. Бар бухтах. Ну что, нахуй эти, типа, киберспорта, туго бары, куда ТНР и тому подобное. Хотя бар был, а ты что-то мутится, углар и тому подобное. Хотя, билет киев болар лучше баулует, да? А, ну. Министр где была? Тох тем болар эти? Представитель тох тем болар. Ну, хрен было. Беден, кимерин. Naviler ha. Все, бириге муни sundular. Ховулар көрдүлөр аны. По идее, бараняндар айын должны заехать. Ях, көрбөдөктөр. Ну, еще дикидлер, ховулар. Дропнулар. Мен булар Сахасириге киберспорт дейт. Сахасириге не только киберспорт, а я движу ходит. Поировать на Россия бьем под санкциями на Сахасириге киберспорта на глобальном рынке. Все же зависит от того, что ты делаешь, как организуешь и тому подобное. Меганавар вместо того, чтобы вот это вот раз не нужно нанимать и тому подобное, лучше найти какого-то... Ну там, абэш, батуля хорош. Бумнара хай даешь. Какие? -2. Пушта адилар. Хахалар да. Винадайдер хахалар буламтын. Trying to convert what would be a 0-point game into at least something, because both these teams you'd imagine are going to fall. Yeah, the teams on the Far East side know, as you say, that they're going to go down. It's just a case of how many kill points can you actually get from this scenario here. Because trying to traverse across that hill, especially with the cars getting absolutely battered, hello my bad, is able to put in some big damage and continue to 102 points lan xalla. Битбумнары фейзи пушат. Full squad. Битбумнар сидят очень плохо. Стак хае, все, битбумнары лидер. Манадла битбумнар должны проиграть. Без шансов. Без шансов хотерлар. Everyone's charging up nades here from BB team, looking to try and call Abbas! As a doozy will hit one, things going, Gustav goes down. Will there be a response in kind here? James is going to go for it. A little bit of a contact from BB team, but it's not going to be on the right angle here. But doozy peeks over the way to try and have a little bit of a look. This bush alone is giving him a little bit of room to wiggle around with here. James peeks over. Does hit Phil first, but... Да-да-да, физи обосрались по ты конкретно. Чё? Битакела. Да ну да. Пара. Global. Ага. To deal with where Twisted Minds currently is in this circle. And again, and we even heard it at the beginning, right? When you find yourself in these spots on Tego, oh boy, is it difficult to make the transitions. It's just a little bit too flat. You know that teams are going to be in those strong positions in the middle. And James and Correxy. Блядь, физи джаванлар бля. It's not been the best of starts for BB team, but we know that the potential Бу спокойно кайхтать дана. Peeks around, finds Phil first. Correxy finds another as well. Correxy to find the third, and that is all BB team slaughtered by the young Finn who racks. А, в крысу играет плащ. Медиа на Brilliant stuff by Correxy when your back's up against
Киберспорт тема барки Евролиги, ну надо, а не министр, с которым с компьютером никакой связи нет, не имеет. Ну да. Мне ФКС директора было на планете. Пиар меня же сделает. А уж есть. Ох, имбир, типа, Сахасилин. Министерство культуры. Байыры. Кая. Дало идею круто. Тоқтылерді, он неге? Петиция. Джимса хайды көріге. Ага. Если биткин хайда на башидин баблар. Ох, добил. Луллар кайтенерлер. Over on the east side, it's all popping off once again. But again, it's kind of what we expected from that fight. Now it's going to go. It does go down to win or die. The nades are being charged up though. Slows down. Can Kiliakai get any more off it? A lot of damage here, but the res is stuck. Lullar şeydere. Schengen çok Google tutundurdu. P90 playing it a little quiet. You'd imagine that you'd want to have the P90 up close in this fight, but he's the one holding the contain now, making his way over towards Kiliakai. What? Huh? That has to back off. Кто? Slow pace to this fight, but understandable PTC considering Ага, the PTC. available. Once you peek your head over there, you're going to get shot at pretty quickly. Trying for some smoke play, seeing if you can slow him down even more here. As the team trying to Bir de Schengen deniyor. Öyle. Aa, обосрался здесь. Schengen жаловано. Бам, нахуй. Джабла на Schengen. Переволновался, iltihal брала. Футтар навилар пуштайсилер. Сяделар. Навилар по индивидуальному скиллу заехтатар футтара без шансов. Очко ты мухтар не надо. Яйца в кулак и смело играть надо. Util for days on the sides of Navi haven't had to fight much up until this point, and here they come. T-Bone Orada. able to do a bit of damage. İki kere kaldı. They've already lost Beamy as well, and now the nade's gonna start to rain on in. That wasn't a bad nade on towards the the little balcony that is there, but it does not connect. Johnny in the distance hits that. Фир isteme. So he goes down for the most part. Фир isteme. Фир mingi не уюта. Никоманда бар. But here's still holding on against Navi. Blue zone nade does not connect too much damage. They were able to zone them out enough to the point where they're able to do something. Yeah. Actually does connect with Vard though. That might be the push forward. Хороштар. Another nade in as well. А вот шейт. Сосед фиерист, короче, ты кен поблажедер. Ага. Ну, в 20-м году у них ютума. Not to engage, and they didn't because they said we don't care about the extra few points over the hillside. We want to be in a good position for whenever the victor of that fight comes to us. This is why they were Пацаны торчок делар. waiting for the team to come on down. They did, and they took him out. Мед булсер меня бля охуенно делар. They knew that these fields were always going to be their checkpoint. Во, как мед булсер? Хорошо. Зонлары чебай. Спокойно нилар, хоть куда. Но при этом твистер тоже хороший. Юэн ты находилась. Митингом ороха попучера ажанка атасын байреди. Абашевит. Абашевит. Trying to leapfrog some of the teams here, and I don't mind the play. I think it's a bold play, Cotton, but we'll see if it works out. But against Twisted Minds, it is difficult to make work in some of these fields. You can see the spread across it. They're trying to cover. That's one of the disadvantages of the field if you've not cleared some of the angles that are available to it, and that's why you have to pick each side of the field so you can cover the other member from your team. But now Madball's been pretty quiet in this compound. Не готов платить. Просто бедары бухтались. А то бега, он никуда не понимаешь. But at least, hey, they got themselves 8 kills this game, so good. Again, what was a salvage out towards the east have actually turned into a pretty formidable scoreline overall. Yeah, we'll take it. We will take it here. Currently in 5th place. Абаш! Абашит. Сразу индородит. Дикий. Everyone's got
Yeah, I guess so. There you go. Rewarded with an extra point for his survival capabilities. А ще видяли ота Дедрикса. In eighth and now Twisted Minds again. I mean, the Да бифтеся тоже. really fully commit to that western side. Still alive with 3, but it has not been easy for them to. О, бля, батуги на душманят. О, Tropic not too much ammo left here, but they've been going through a bit of a war. а, все. Unfortunately hits Janny. Ага, опять такие нуктато бы перфект семи хайда. Батули готахала. Constantly had to go from fight to fight, but not really been able to convert too many kills from А? here. And now Orky is going to be А. the only one remaining here for Entropic, trying to bunker down in the middle of the circle. But Grenadiers is still doing work from the edge. Nice. Как батули готахала, то ли ты играешь. Пиджей так сорви. О, бля. The remaining player in Batulans is kind of prepped and reset one. Goes for the heal rather than the underhand nade out the window that could potentially have been Janny down. Granny's does fall in the end of it. So we'll see now if Batulan stays alive. Does it just start spraying like a crazy man? He does, but it doesn't matter. Janny will take him down. That's the problem on the slowdown, right, that you're mentioning, because unfortunately for them, Народ, то ли там так судили для Аллах. Navi is now moving here, realizing that they have to get towards these fields quickly. Как And that то is going to put a little bit more pressure on where Entropic currently is. Defex moving up as well into these locations. Hakatori already takes down Madzi. So it's Как тут еще это Скрима не аутвер. Halgana еще дыхом сопрут. As long as there's no high ground in Да, it, ты just заринда. overlook the whole living held down in the trenches. Еще Because кид you have дела. the rich lines in between, a lot of them do make for a Все, синяя зона. Хайфта. Does this first aid come off in time? I'm not sure it does. Ну, It will fall. вот. As Hakatori. clean up, making sure А, that да, their да. north side is Вот это было как раз таки будет хит беби не хаш на вторую. use these cars to the full ability. Ага. Need to do. Потенциал жесткой. All these teams still wiggling for a position. Pod Samulet pushed up against the side of the А road. там They это were остальные киби. expecting them to use. Поставь. So they're hoping all А of мы these где оставили teams in бетами? this field start fighting off, because as this circle shifts, unless they get a hard shift, I think it might start being difficult for Pod Samulet. Атак toch. Мен билер бинен пайнфе навилар тентифирисин ебать нацифелерлер. Ага. Да. И типа эти как раз ты война туда-сюда. О, контент вообще доктор. Соседи чей? Соседи кто нормально стоит. А там фирисин мен билер бинен тохки. Ja, окей. Presenti doing work against Howl, trying to shut them down completely. Only Marco. Это те, кто эти крокус, который был бы те хуйняны, одобряли идем на эти дела. Плейлист. Это мин билер бинен фирисин. Но я его знал до своего лай. Так что пока то. Просто по слухам. Crate guns, the game said, nah, we'll give you some more just for cover. If you don't want to use the guns anyway, you just throw them at each other. So, down in the very center of the map for the teams that dare claim it. And again, if that ain't what you're up for, at least that's some extra hard cover that ain't going to be blown away by a nade or two. Rock's acting as the Joker for Pod Samulet. You can see him on Так, the наведали ще докторлар. seeing if he can get a cheeky angle against Navi, but he's going to be moving up to the rest of his team now, making sure that he can still stay in existence. Дявочка. Маша алтера поинахтар. Малатор. The less pressure for a little while until the circle fully shifts across that road. Mad Bulls down in the south still holding. Но бедбулнар тохтар. Уже пораженные люди. То есть, блин, bu günlerin даже до конца хуйня такая тохтарына английский күндерге тохтар. До конца ми батл тохтар. And I think that fight is going to be depending on where they get their first knock. If you find a Mad Bulls player, that might be them wrapping south. If you find a Mad player, that might be them just full speed hopping into their vehicles. If they have their tires full attack, as Gianni tries to make something happen, not going to happen. Но шанс так вот идти. But no, again, I mean, I think everyone right now eyeing Pod Samulet, seeing you're the ones who have to cross eventually, unless if the next circle mega shifts. Обычно команда то стача There дали. you go, because we're all set here. Хуйня такая тохтарына по хуйне брату блач. Mad Bulls conflict would be fantastic. We will see. Still 40 seconds on the clock. How many? Пацаны, им желательно вправо бы запушить. They're then going to have to go over the high ground. Dante gets Hakatori to start things off.
Puts a little bit of a timer on Na'Vi and their recovery time. I was gonna say that's the arm down, but haha, joke's on me, they have 2 of them, so that's not really the biggest concern, I would imagine. Right now, Diffx got one as well. Back on their feet, they go, as of course that knock came in at such a distance that the instant flush wasn't really possible. A little bit of terrain to work with in terms of this little foot that they do have in front of them. Trying to... I'm like moving my head around to see if I can like see around the corner. Of course I can't. We've got ourselves mad balls in the distance. Diffx just trying to find an opening, an opportunity. Smoke wall now goes down. They realize that they have to try and maybe move across this road soon. Code Marco realizes that he might be the point of weakness as this smoke road comes his way. Yeah, Marco is doing everything he can to be as irrelevant as he possibly can, but now realizing he's got literally the only hard cover remaining in this game, and unfortunately for him, everyone is... О, под самолетом бенин пьестренных тра. А, чё какие для это? А, метр? Направо аллара киралла деми. Интересно. Naviler kontrolü kutudur. Asfaltlar. Trying to get up and close and personal. AB has moved all the way into the center of this circle, is getting loot, and could be a snake in the ground. I mean, if there's something about EP in open fields, we've seen it before. Global stages too. He's a tall man, but right down the grass, he's gonna be as incognito. А, сегодня. Ямкалар. Over the top, not gonna catch the top of him. Get a bad angle. Oh. Second shot over, not gonna. I would imagine. Ron, Diffx'e бар Minecraft'ta bu yatak sarıgar. Open field ending. How much are you willing to commit to this before you're forced to take the fight? От мehdirdi. Ösel bu ki masqata hadel. Желтый masqat. Kim böyle bilgin nok başı xabı mıxtarnadı. Zona var da. 5 günde. Mad Bulls. Аккуратно. Ты görebilir bu hakmata. Mad Bulls когда она... Это что-то не то. Но и бицелах иногда хорошо деньги. Тоже старички. Shelter. Who gets to commit high ground first, and of course that high ground comes with a big price, because while you can see everything, everyone will also be able to see. Она медбулская их так, потому что они на той стороне, где им никто ничего не мешает. А под самолетом на Навилар бир сарана гадялар. Чем меньше зона, тем... О, бля, стахая барда. Continue already as Hakatori actually does take down Pin in response to that. The smoke wall trying to cover their approach. Dante goes down Diffx with the difference, but Rox will finish him off. Now is the punish. Where is Matt Bulls in all of this? How do you engage? Which side do you come into this one from? Can they somehow wrap around on this one? I don't think it's going to be possible at all. As Na'Vi is down to just 1, but Samuel sitting at 2. Matt Bulls do get one taken down, but now it's all Presenti and Rox left alive. It's a normal rule of PUBG at this competitive level. Never be the first team to engage when it comes to a 3-way fight in the last moments. And Mad Bulls is exploiting that fact. They came in at just the perfect time to be able to exploit this here. Pod Samala. О, бля. They've been able to push up. They've got the foldable shields out and ready to Шансуха кönne. Mad Bulls is not doing too bad, but Presenti did get that nade across. Defensive stunts being lopped on over, trying to isolate for enough time for them to get the rest on through. Because of the flash and the molly and the blue zone, limited space to work around, so Pin will fall to the blue once more as the peak comes up and over. Presenti able to find the first on EP. О, бля. Quizzy will take him down though as well. Will this be the back-to-back? Yes. Но point bir bete. Ey. Hiçbirden kırık değil. Az o noktalı. Aha. İkisinin подряд alır. Belki weekend diyorlar. Да, Макрон tu görebilir ha. То проплачен было. Back to back.
А так, Сахасин именно киберспорт игр, это просто неправильная организация всего Якутии. В любом случае, как любой, именно любая организация, которая продвигает что-то, он должен быть везде. Не только ВКонтакте или только YouTube, Twitch. О, багар пабганы улхунгур батыра да? Кыра аудиториялар или как? Ну, да, возможно. Это, возможно, так и есть, но в любом случае, Минганавар. Допустим, то, что Хахайгер, он именно был ранданы, мало кто даже знает. Потому что Хана да костюет танди. Кем ты на директора да костюет танди? Блин, хуйня полная. В первую очередь это медийность была, это наоборот. YouTube канал Хахалар Кеннер наоборот. Twitch Кеннер наоборот. И это ты все начинаешь жестко продвигать именно. Он накрыл, ладно, логично, да. И ол же канал РГТ был, буду, допустим, 50 секунд, буман ол же стримный, допустим. Коротко ханекера стрим хата он, там где именно ханекера особенно, там именно турнир был, он на ханекера кигер, но он там стримдер именно он там за какие-то одни суммы денег и тому подобное. Чисто олар канал продвигает. И он там уже вандагон, если он хайби вардана по контре, по доте, какой-то состав сделать, олар пытался продвигать в сторону киберспорта, студентов и тому подобное. Даже PUBG и тому подобное. Он ладно. Он такая макарон. Федерация киберспорта вара. Ата яка кадра хурия чота да. Да, просто я понял, Зохан канал барты. Или AMD RYZEN таки пропал. А о переписка вот он чисто барты, но на Зохан канал где-то, Зохан его удалили опять. Да. Да-да. Between themselves and LOLW, and we saw what they had to do in this game to try and find a position. Lou taking that emergency parachute, doing the scouting for the rest of the team as they drove forwards, trying to clear space, but he just got caught out on the move. And Twisted Minds had really no options. They were the latest team to make their entry into the zone. Everything was already claimed. Every compound had somebody in it. They just had to play the game, maneuver around piece by piece wherever they could. And to be fair, they did a Хох, кубок Зохана на тохра он будем где. Зохан игры. Но он на меня буман лежит капсит ербита. Он на меня пидем то, что федерация киберспорта нихуя не делает и годы. И он и такие эс нихуя бар бенди куда киен кабита. Такие косяби пить, чего кого типа давай типа совместный стрим насчет якутского киберспорта тоже мана веб-калах тохтах, мана капсит и диалог куда он рухпатин базарда супутана киевит лана фитхитал. Такие хрипотала хата. Но он кстати ведь так и нет. Как-то так. Потому что я вроде бы от киберспорта, от всего этого, я что контру смотрю, что доту смотрю. Бартон Каревин, да, но что-то я от продвижки, от республики я вообще не вижу. Моментами кимняхрон ролла, но это больше Джон Бядера сами себе делают. Рагнарёк, допустим, Бядера, он хотел Валорант, Контра, Дота. Валорант и Борден, да. Ага, Рагнарёк таблин, он на хайрелдера. Да. Ага, Бяден Дискорд каналларгар. Хас компьютер дактор. Рагнарёктар, бах. Iki компьютерный клуб тахтар. Да. Ага, и для контри. Это именно концерт турнира он рагнахтарны, да? Компьютер бета var, спокойно было. А вот PUBG-га алтон тет компьютер хохондык. Там фидбэк компьютер дактар было. Но не алтон тет.
Вот Game Zone компьютер дохуя лапа вообще, Там бар, но геймзон тохти. Хуйня полная. дохуя гейдер, хедер, билом на меня руту держит. Та, рут меня ахмадык. Еще таком еще докупта бивак похне, оно чего с плана барарыня, нормально. А вот именно мне же допустим те хаста компьютер клуб кай, батор дорога гейте, монна баты гейдем, я хайбир тохарычи. Именно для PUBG я только дадахна по системе, по удобности бартнан только аргнарёка ярмена. Баду гирядю, ты мне гирядю пар, аняром пар хурут. Места вот это. Обнову в обиде ровно по БГ. Эй. Кризис кидам. Интердер так еще. Батур дага. Ага, интердер еще дер, батурдар еще дер на тох карасына а яком чадахтар. Аргнарёка на типа почти бартна кайр балах. Именно тохтара вип кадрачи. Монитор дарин па канастен который никуда. Рука джангл. А cara, это говорит, типа батур паркур кадрелен, как будто они войны же паркур якут. Как это станет, да? И миллиметр снаряжали. Чуть не в тему, кривляйся интернет, блядь. Что за хуйня? Бери чуть вода киберспортка. По БГ хук валантра. Киберспортка, ох. Кимере было. Кимете. Да ну сидели, хин тополах. Так, о. А то киберспорт плохо покини. Стример был. Ох, какие кибер... Вот он, какие киберспорт, который он кто киллер именно, как медийная личность, просто Хандыга команда киллер. А так, киберспорт это не хоха. Именно он него. Нормально научили говорить это, а? Ага, ще. Полноценно можно делать сидеть куда. Мне не нравится, да, ай, киды. Байыр кибердинкин, опасен, Дарова. Дарова, бейби. Башка. Жирный лайк от меня, айка. Латинская Америка, женский турик бата. То? Латинская Америка, женский турик бата, да. То, кто не дорвал. Латинная Америка. По танцам живота, да. Латина Америка. Интересно звучит. Confident. I'm going to show you. You were reasonably close, but actually, Ibiza was the closest. Right there. Perfectus a little bit way off. Wait, you put it on top? Yeah, I thought it on top. I don't. It's because I don't. But Ibi, you were the closest, so you get the 3 points. All right, Take let's them. go. Yeah, Don't I take them. question these things. Yeah, I don't question anything. I take them. Final location for PUBG. По пабгу, да. Пап Мабабло, не? Бимби. I know. I've never been there, so. You've been there. You've been there. You've been there. Everyone been there. You know that. За Якутов топим больше, Шенген находит, а уши. Where every single one of you has been able to either be the furthest. Шенген набирали бит бека доллар бухтарать. Хахала булан халбутарат. Perfectus was second, and Ebby was the furthest away. That's impressive. You're pretty much on very equal footing. So right now, after round number 2, this is what the points look like. Perfectus and Besalash are still tied in first place with 10 points. Ibiza is 1 point behind them on 9. This is the most equal it's been as we move into round number 3. Если вообще на мало выскакивало. Many people in this car. One SP, knocked both. Flash. One more in the car. I cannot pass the second car, can you see him? It fell back.
Щиттерин жестко тут отдать. Бля, мана bu face'leri ебать обосрались, бля, я не знаю. Bir yamattan olur onları, bir bunları agresif olursa. Yine payı bir bu уже hayışkalarına ehtiyatlar. James mana hayışka bile truhtaydı вообще. Bakıdı. James Pakrov'sta kayışkı birikti. Где? А так, адози, Зажимная какая-то. Running behind us with Ага. guns on blue coming towards us. I'm peeking this. One knock. Nice, I'm nading you. On teams, body, pushing dive. Meri picked up the tool. Too active, you should just fight Yeah, him. ghost, yeah. Hem temin titulları. One more knock, one active. Go resist, by the way. Go for resist. There's a guy behind Либо you. же ты смог какие реалити влазить спокойно. Guy behind you, Neon. Отойти мог типа. Кырбы, акара вот их паркудылар хэвата, а вообще. Hodok kaldı cim kayada bıraktı. Даже на аргумента обосрался. All right, we've got ourselves game number 4 on the way here for our grand finals, day number 1 of PEC. Anda kasır komanda hadi tu kaydak tu babza. Auch final. Кайбыки кайр. Koy bir kit uları. Кайбыки анас которая он тохлар. Короче, это Global Barbat решающий турнир. Он на поинтер Кайдах на 6 плата. А 6 point это уже тох Global тебе тох инвайт, когда то есть. Тебя приглашает сыграть на мировой турнир. Битех и кимедиан автомобиль. Ольга, допустим, на 10 торгейн, на хатох потах, на тугох. Да, они должны выиграть, но прям иглычи вот так. А вот, допустим, бедбум на рейн, олар тохтарахох, прямой инвайтерахох потах. А до узелах. Или уже мана топ-1 лохтар надо поинты нагадать, короче. Либо те же вот лулвылар, эти под самолеттари, балар илерами кайхтар надо. Кайдахтарна уже поиналар, хиглар, продвигайся олар. Вообще она, возможно, беги, сахалар бутын увидим на глобале Индии, да? Bana loot podobny best. Out there, but if both teams were doing it, Мана, да, типа лоспотах тар, ага. Эти скримы было работало на бедры примерно распределяйся олар. И... Хох. Мана просто тох глядит, типа, допустим, кинехры декемесе тухилер бата, допустим, в футтерде. Она кинериката эйстарими, бигами декемесе ювентуе витилер бата. И просто АФК на тюхетюе хайсен кирам барла, допустим, на скримах. Үскүнү быха подряд на хайсалар. И обычно кимкей быт, он на декемесе ажихалар, потому что вероятность у них шанса победы выше в ладе. Из-за этого, допустим, уже официальный турнир, то, что противники туда упадут, это очень маловероятно, короче. Но тюхтерихен. Бархан навар тюхтерихен, короче. Но кимдан джаламат, короче. I fear personally Ascend and Mad Balls the most because they've been super strong in scrims. I feel like we've got lots of teams prepared Баши, дискутач клаймат. event like Bad Boon, Twist and Navi, but the Who only you thing know? I fear the most is my IGL Gedrox, because this guy can easily change your game upside down. I think that we don't fear any team, but like there's a lot of teams who are fighting strong. Аржак 50 охуенный стример, ёбаный рот. Меня короче. А да хуй его знает. Говори меня. По игре тура италарды. Ким нахада файт силдары, ким хада хон юрин юку тура италарды. Хана команда больше удивигам это. Вот орон. Сам нихуя не понимаю. А так бы харс калар балдары ведь, кор винардай дари. Бу под самолет тарин, кор харс калар. Вообще жестко дено толдырат.
Lulların kar lulları. Hiridiri. Navi'la hiridiri. Дика, Mad Bulls. About. Давайте. Кто есть, кто хулибатор модаете? It's a roster where when you Ну, че команда тедбахта. Там балара. Под самолетар, твистетар, луллар, навилар, винардайдар. ББ-тим. Почти половина команд это уже СНГ якуда. Вот алта команда. Одна треть начала. А до узи командира. А спутпек, да, твисил бы то. Беда? Вроде. Анбата. Да, but just toxic team without that. Кимда? Потом бета не паки. Это что токсика? Хаддера, тохпадек, хананал бы килды капсидер. Ну, нормально ки. Бета не пая просто. What we've seen from Mad Bulls right now, the MB in the logo may as well stand for Mad Badass. Допустим, Инстаграм, он на хулидах на хатах на спокойно пити. Выебайся, блин. Хахалатор турнир дорого бутерин. Тох. Просто по желанию якутскому турниру я и тахтараде. На адозин спокойно видя хан и подать. Без всякой золотни якутах. Ким бардена. Адози пыта синька пыта видя. Ну так, нормально. Просто ребята хаддера серии тут тарахаптара короче хаддера тохпагут. Ага. Да. Нахрен них на гор судья, они не депая. Нахрен какие-то капитане куда хаддера. Он не падает. Сразу хаддера гуляют, да? Да. Он куда хаддера. Именно он серийная мимика на хаддера тохпагут. Блять, мразь, нахрен я говорю. Where they won 4 out of the 6 games during the group stage. The Vikendi on that day, the circle and their potential rotation looked almost exactly the same as this. Sorry, Global. They usually rotate north, rotate wide in on a circle like this does BB team, and they found massive success with that style. When circle 2 popped, 7 seconds after it popping, they were in the cars and moving already. Ебать! Vikendi that they won from a similar circle and a similar position to this. So, there is still hope for BB team because they know how to play a circle like this. Let me just time you out. Hello Senpai, but did Code Marco just headshot Hello Senpai in the glider? I think it did. He must have. Yeah. No wonder he quickly got that thing back on the ground because when people are starting, like, one thing is you're seeing shots. Well, that's when you're in a glider, you get that far up because there's like it's very hard to kind of trace your bullets in the air. But you go, yeah, they'll keep shooting, nothing's gonna happen. When that random headshot connects and he goes, wait, now they got me dialed in. That's when you instantly just get back on the ground. And, well, understandable for Hello Senpai, at least for a while. Back on the ground. Now, though, issues with getting the thing in the air. And, yeah, might just have to wait for teammates to come pick him up. Yep, yeah. Oh, hello, my bad. What have you got FAMAS. for yourself? FAMAS and a ghillie. We подошли FAMAS. Cool white ghillie. Sorry, bro. Didn't take the FAMAS. Did he not? No, he didn't. Even take the FAMAS. We'll like see the if maybe other loot will be there for him for the taking. Else he gets himself another ghillie suit. Yeah, another one on each arm. Yeah, I mean, if you wanted to, that'd be cool. Yeah, that would be cool. As is he pulling? He's carrying the helmet to his teammates, isn't he? Yep, down behind the ridge line. Smart man. Yeah. He is quick swapping between the loot to pull the helmets back down towards his teammates. No reason to believe when you can loot down behind the hill. You know, it's a small thing, but massive credit. Round of applause, plus ones in the chat for stuff like that, because you don't see it too often. Also, of course, great for the observers to catch it. But these small things, to avoid pointless mistakes, really is what can get you into winning positions. Because this right here, him getting off the hill with the loot for the players to come and take, I mean, that could potentially be a player surviving a rotation. And now got them all in the car as well and drives off with it. Yep, that, my friend, is a team player. Like that a lot. Very, very nicely done. Bring that back.
extra. You want to stay in these buildings. You don't want to give it up and then have somebody just kind of wiggle on in there whilst the rest of your team is looting those boxes. So why not just have one person do it? Look at that. Oh, Santa Claus is coming to town, and he's bringing all the level 3 gear that you could possibly hope for. do you think Santa drives a Zima? Well, I mean, depends on Hadi. which country your Santa is, is in. I don't know. I do not know. What I do know, though, is Pod Samulet and Bumble Squad have been close to one another. Bumblebee. And for the most part, Bumble Squad has been the ones on the receiving end of a lot of the damage. But right now, they have Mr. Pin pinned down behind the rock. Good thing he had a vehicle, though, so he'll be able to get away. Whilst that was going on, I'm slightly surprised at BB Team's entrance to this coming up against Lol W and just going straight into the circle. They weren't going for a wide wrap like we saw too much success in that group stage. So, I mean, maybe this will work out. We will see. Alta ne biohnere. Still looking around for a few more shots here and there. Way up in those kind of lake. Ну, в принципе, баскетбол. Так что могут. Really many players even around him, so he has a lot of room to work with. Yep, sure does. Sure does. It's only BBL as they wrap from West that could potentially opt to swing back and kind of engage in this. As Twisted Minds now, again, setting up... They're sending Lou and example vehicles moving forward, perfecting some patulants in the air. А так интересно, Вадик. İki kehite kötü, iki kehite masında vardı. Интересное решение вообще. Бам, нахуй. Ага. Обратно касатлар oldu. Бля, луларга вообще имба, нахуй. Лулар хорошо залетает. Тиситар охуенный серии. Ага. Бля, бэтбумларыма охуенно кирилдикар. Басыга кирилдерime. Охуенно. Халасин позаебал. Эля рядом остается автоматом. Don't get headshot again, mate. This is going to be disastrous. Ага, на инфу гидерли. Джигай. Ако себе кива дата. Guys, have you noticed Grandis on the hill looking at you while all this is going on? I don't think they have. They're just разгонно position again. I mean, in Tropic, they're split very thin. I mean, not very thin. They're still within the same kilometer, but still, if both Na'Vi, Bumbles, who are potentially more teams from that western side are crashing into this, Tropic could get caught off guard by being this far in the open. Situated in position for the Twisted Minds did have some lines of sight on this. He is quite separated. Bilal Bultatar. But Dedrix goes down to Manzi. Very, very quick on the move here as Bumbles now regroup together and are finding a few victims for their troubles. I mean, Entropic was focused elsewhere, right? They were watching other teams. And it's the second time that we see Entropic. I mean, obviously not prime real estate. Под самолет Леванта Батова, да, кикнули, да. О? Так, Леванта же... Был же Gaming Gladiators. Но потом его сейчас, ну, его убрали. То есть геймингов уже отписали. That's grim. Yeah. Lyrics is somehow getting out. This, I think, is the success that Twisted Minds was hoping for. I mean, one thing is that leaving Lumberyard and getting back, but now they get to... Ну, то шекинера вообще до старого мунятылар. В основном кранты, хаешка, флешка, и ладлар. Граната зоны туда-сюда. Щиты и налбыгралар. Больше бесконтактный ДК сатлар. But now, because they have them kind of pinned down on the western side, they can reach back towards the east and take control over the remainder of Lumberyard once more. And I will be interested to see where FaZe goes, because if they're wrapping all the way down into the south, you don't really want to be caught down in those fields in the south of the circle like this, because transitioning north is actually a bit difficult, it's very flat, and then if the teams are in the hills, like where Howl is, if it becomes difficult to really get a foothold on where you want to be as these circles shift. So, I think that they probably don't really want to be in those hills, having a decent using that as kind of the checkpoint move to get towards the next circle, but FaZe is doing it. They're going all the way. А так, кран, зона фул алар атады вообще, фул в край. Менен ар следующий зона өсө алар атады вообще.
Навиларга. Между Нави и между эйсами будут зона. Кадрин хатаны, блядь. О, бля. Ламберьярд было-то конкретно. This is a great opportunity now. Oh, actually, I think Perfectix just went. Oh no, he must have just jumped off the building and then opened his parachute. He did. Yeah, I was a bit concerned there for a second. I thought maybe they got up again for scouting purposes and then come back down again. Like that would be ridiculous. But anyway, no. especially with the amount of teams that are right next to it and probably could have shot at it, that would have been even more concerning. Монитор лох планы делали, да? Ya yaş. Kanına barlığın betterler. Takı videolu. Yüz fazla. PEC mana тахсовать. Mana тахсовать когда? Текстурки-то нету. То он тахсовать я не понимаю. Can we get some claps in the chat for Perfectix? He needs all the support he can get. Нихуя? There we go. And he falls off. No, he's good. The issue is, do you really want to be up here, especially with this circle shift? Yes, there's a hole you can fall into, but if you get knocked up here, you're in trouble. Setting up a foldable shield. And I mean, there is another way to be able to do that. You can actually use that kind of assisted vault up from people, but of course you don't really want to be giving away the split that you've got currently. You don't want people trying to transition across from building to building when Lil W is there as well. So that's why he had to try go for it as a solo. But now FaZe has rocked up to Na'Vi. Na'Vi was separated a little bit. Sausage coming in from the outside here to try and reinforce his position, and James has taken a few shots against him as well. They don't realize the double А, басабит. Охуеть вас. Нахуй ты столько долларов, бля. Наверное, кадрин до конца, блядь. Заебал меня. Potentially Hakatori getting into position now to try and go for the assault here. Gustav in the distance will finish off Diffx as well. Where's Fairest in all of this? He's near James. Potentially that information could be rallied forwards. He did see a glimpse of Gustav there, so he's going to try and charge some of them with these nades and throw it on forward. Goes for an underhand over the wall. It was a great attempt at trying to shut down Gustav, but Gustav evades. Really good flash from Gustav there. The issue is that they saw the double knocks come through. They know that Fex is, that one more is down. They're down to just Gustav, and with the blue closing in, they gotta be fast about it. Once we hit phase 4, if you don't have a jammer pack on, you are going to die even if you get rest in the blue. So Gustav trying to make space, running around on his own, but Fairest and Hakatori on purpose here, playing it slow to deny Gustav the rest. Да, Лулер дожал на него. Going for a hero play. He was trying to jump onto the roof and try and go all the other side during all of this. We'll throw the molly on him forwards here. Fex and Curexy are gone. It's all up to Gustav here to try and make something happen. He knows he's going to be losing James as well. Fairest is still in the distance, but Hakatori is holding this off. This is exactly what they were waiting for. Get those kills confirmed. That's 3 points going the way of Na'Vi in a game that, again, I mean, might as well just be tossed out the window. But at least you salvage something. Leave this one without nothing, and that's going to be Gustav down. Headshot, bullet straight to the dome from Fairest. That is FaZe Clan eliminated in 15. The BB team heard the commotion, and they knew that they could leapfrog ahead of all of the chaos that was going on here. So good moves by them as well. The butterfly effect of what goes on in Evet, bunlar прям под лулов едут. well aware. Ага. Kafatlar. A day number 1 in a 3-day event go this catastrophically for a team that's got a lot of eyes on them. A doozy will start opening things up on the right. Yep, that's up towards the southwest entrance of the map, a little further out. Spiral knock. О, блядь, да. Добрый дожал на него еще. Хами битаги. Tractor, and he's gonna get him taken down, or excavator, I suppose we should call it. That is right. We've got ourselves a problem here for BB team. They're actually going to relocate as well now, realizing that this is an issue. So Ascend really being a thorn in the side of what BB team is doing. BB team is just crashing straight into Lumberyard now. Basically what is 33% of this circle is Lumberyard. The entire thing is in this circle. So if teams are committing to it and transitioning from building to building, there's not too bad an opportunity to try and get at least top 5 in this game.
As I said before, this becomes a pseudo city as we're back with perfectings once again, and now only 2 tries was needed in order for him to get up once more. But again, he is very exposed to that entire hillside, and this is why he's playing it this aggressively. He has to, I mean, in order to make any use of this terrain, he has to Wow, Schengen minus. this position. So love the fact that he's playing it this aggro, and that he's now found Schengen as well. Not too often you see a molly thrown off of this tower here to try and shut them down. Who just hit that on Lyra? Okay, it wasn't Leosh, it was Extens. But he is up on the tower here trying to do something. They've still got foldable shields up there. It's difficult to hit people up there unless they peek. And with that peek, they were able to swiftly execute on it. Yeah, might want to slow things down a bit as the rest should be coming through once the smokes are fully bloomed. As I say that, nades are being lopped on up. You can see Oakless in trouble with now Honor going down as well. CC trying to commit to the rest here. Should be doable, but I mean, how do they get down from this position? I'm not sure. So Mad Bulls as well is making a play for the North. Mad Bulls is creating Winterfell whilst this fight actually goes down. We'll talk about it in a moment. Now, Minus Pera. a lot of trouble against where we're seeing Win or Die. Schofield's already down. They're probably not going to be able to. Buki Haraladı. They hear the wide rotate against this here. Tries to go for the spray. Does Lazar Yok, drop by the repete. connect with what he needs to still in the blue. Gonna have to move away. Haral bu kurdu pata. Zasonne bravo taşı. Bez bu. This rotation from Heloma. Yusrap yakala hayım to. Kind of turn the attention away from the team that's head behind issue is those guys go down into the now there was the moment finds Lyra next up on the tower top. So that is going to be Oakless down and out in 13th. That's hello my bad. Yes, he has the level 3 gear, but right now it's the stone that's doing all the hurt. Let's talk about Winterfell. We have a potential of a back-to-back here, Toby, in this circle, in this game, because Mad Bulls, if they're able to shut down the teams coming in from the west, maybe Foot as well, there is a great justification for them to control the north. And if they can do that, a back-to-back could be on the cards. Yeah, triple would indeed be not unprecedented, but incredibly rare. It'd be wild to see, especially considering how well they actually played in the first match as well. Now we'll see. As just talked about before, teams pulling up in this position. Sometimes you just gotta go for it. The has done the exact same. What can I do? Trying to thread the needle here towards the west side of this circle. Тиситер может, не? Twisted Minds trying to shut them down on this rotate, but already there is a little bit. Допустим, Mad Bulls'lar охуенно сидят. Тиситер тоже хорошо сидят. А вот Mad Bulls'lar алраттан юга тасыктар надо. По ним будут все работать. Харбахты. Турал. Между бутер готовить. Между Твистедами и ББЛом. Интен дальше хандыра продвигайся на леве, ебать рахаму. This northern side. Don't want to allow anyone up on the very northern edge. I'm surprised Foot isn't doing more to try and take some space off the Mad Bulls fighting on the west, but maybe they're confident on Ascend, it's cold in the north and they are shivering. They're shivering. Brrr. How are you supposed to deal with this? It's fierce, it's lyrics in the middle of this position, but Mad Bulls, all they need to do is throw down a few grenades here and there. This is crazy. Piralar They're puşlattılar. trying to go for it. And maybe this is a few kills here and there. Chris will clean it up along with Perfectix. Don't say no thanks to a couple of kills like that, making their way closer to placement points now, as well as Lil W is taking out 2. Right now it's BB team with the double, and then Twisted Minds up there on the top alongside Mad Bulls, who are claiming effectively all the kills that are there to be found. Look at the kills across the teams. 3-4 of them with 0 so far. It's a few that are racking up the tons. It's becoming a problem if Mad Bull starts making such a cushion of points. In day number 1 alone, Hakatori still alive somehow down towards the south. They were able to do okay against FaZe on their breach forwards. They got themselves a few kill points here and there. Maybe if you can sneak on in, maybe if the rest of these teams in the south have forgotten about you, maybe there's an opening. Sure could be. We'll see now. Through this circle, reward them. No, it does not. But I feel like with this going up to the north, for these sports, this is when you make the move. This is when you probably wish you had done a little more to try Идут Коран, битбумнар с файтом идут. Коксилергар на ветер, Хоулер справа, спереди ББЛР, слева Твистер. Того, алдрахта да деши. Хамалдра. Мед Булсар да, но эти ататара. Мед Булсар не те тохтар дия.
for Foot nor Америку. Dediler. Да, Медбул старди. Быден крайте, толсера поинах. Или хамал рахталар жопа. Или тахсалара пиздец вообще. Медбул стараха. Да. Of not only height, but also a lot of tree lines. Ay, Oh, Shilla que- does take down llevas Best tu Watch here, hamburger. so this is going to be a big brawl in the middle of Lumberyard. But with that, I mean, I don't know if Foot even can transition if Mad Balls is looking at them. No, again, the pseudo city of Lumberyard is being shifted away from now the teams that thought they were going to get rewarded by crashing it earlier. Kaya loto. Punished for opting to stick around for as long as they did. Circle is starting to close in already. And, well, that's the first one down, but expect to see at least 2 or 3 even more teams go down before the circle has swung all the way in. Yeah, definitely to be expected for Aktori, right? He Hello. was really working on Wie is Dooms, het? but Wat is Phil het? First is already Fucking dealing niet. with BBL. He is on fire a Yes, little bit here. ja, was het. Feel first. Straight from Smash. Back. Putting a lot of damage. Voldemort haydi. BBL cleans up Ay, BB. Voldemort. Voldemort. Not just medium. They'll take that one all the way to the end of it. We'll see if they themselves can make the run through, as Twisted Minds is kind of the Медбул старыми beat and trying to хорошо make their way отводит. out of this position. Howl trying to make a run Когда for блядь, 3 подряд не расходили. This fight we've been brewing Игра for a жизни while. вообще. Potentially be happening, but no, again, I mean, Foot just not really liking what they're getting. Beamy and But Martin okay. has managed to make their way up closer, but again, I mean, Mad Balls, they've made enough space for themselves early to say, you know what, yeah, I mean, come a little bit closer, we've still got a couple 100 meters between us. If you're going to jump the Mad, why not do a 360? I'm okay with it. He's trying to find himself a little bit of cover wherever they can. BBL still moving on through during all of this. Crux is cleaning up its Chris as well. The crux of Mad Ball's win is dealing with Foot. Foot has now moved up and advanced as well. Shilla is trying to hold off the angles here against Howl. Yeah. Trying to fend off, trying to claim a few points. Sheila solo player left alive, gets another one confirmed, but that's going to be it. It's BBL fall in 6th, and now Mad Balls have to try and suppress. They have a 4-man strong Twisted Minds that will eventually join this party as well. So for now, the faster you can shut down, the faster you can force them back down the hillside, potentially get third-partied once more, the better off you're going to be. This is where we see Mad Balls effectively in the exact same situation they were in the previous 2 games they won. They have to keep teams at a distance because, I mean, logically, the further away from you your opponents are, the closer to other teams they will be. Therefore, the bigger chance you get a third-party opportunity. Trading resources as well, running a little bit low on what they need here. And now this circle might be actually a blessing for Twisted Minds if they can get out of this scenario, though, as Howl is trying to hold them off. This will be a very important fight here. Ебать, решающая ходить у вас. How much more can Howl do with this? Some of the reinforcements are a little bit detached from this. Какой-то все вторно, действительно. Trying to get himself the heal up and good to go. Epos trying to look down the hill from this, but at least they've taken out Code Marco, finished him off fully. Timing could not распитом троллер. Папа-та-та-та. Аббас. Jumped over to the energy drink, able to cancel it, get back together in hand. Now Perfectix falls, but they have ruin thrown outside, snakes in the grass, landmines effectively they have to run through in order to get inside this next circle. In the meantime, both Mad Balls and Foot are set up north and still yet one another. This is tough. This is very, very tough for these teams in the south now to come out with enough resources available to challenge those teams in the north. Foot's played it super slow, and they've been rewarded for it. Being able to get into these circles at the behest of Mad Balls has given them a real opportunity here, especially since they know that all the chaos in the south is still ongoing. No reason to risk it. They're not guaranteed to go to PGS. They need all the points they can. And yes, there might have been an extra couple of kills worth, or that you could have gotten had you kind of joined the party in Lumberyard. But at what cost would those kills have come? Smart for them to wait things out. They've guaranteed themselves at least 4 placement points. Probably more points than they would have had off of kills had they opted to engage in there. Slow for the moment. Example tries to go for some shots on Ruin, knowing goes forwards there to be able to shut him down. Example хорош, блядь. Gone here. There will be no recovery from him.
unless Quetpa can do something absolutely amazing. But no, he's already shut down with all of this. Quizzy hits a nade on Batulins. Now that's interesting. Will Foot move on this, considering they know that Mad Bull's attention is a little bit detached. Ippy is looking at the move. Abbas bas kohan situasyon oldu. T-Bone does go down. EB from across finds one, but Lugarux has to stand his O da ground, Harzer and he bana is the attı o da contained spinner. player. He is the one to deny them the cross on through, but he will. Ага, перфектис хорош. Ответка да. That's from elsewhere. And now Foot has the high ground. They can look down towards the Mad Bulls and Twisted Minds on the other side, but do not count out Quetpa. İtibarıyla Mad Bulls'lar ahara barziyi atlar. В две стороны хайсан көрділер даны. İtibarıyla. По итогу бутер götübe aldı. Fantastic stuff by them. Я карток не затаймила. Передержал. О, бля. Ага. Те ховулар кырсылманады. Ох бала. Вард. Ага. По итогу кыр. Тиситер хамы тоқтап алалар. Бақчынан дақ болалар. Could look how close they are to one another. 1-8 from Beamy could spell disaster for Twisted Minds, but does not have it in his arsenal. Bart locks a flash on over, knows exactly where they have Quizzy. Not enough damage done though to take him down either. Maybe a Molly will be able to go over there, and that might actually push him out from the cover. Up against the blue at the moment there though. We'll have to move away from Twisted Minds, looking towards Howl, looking towards Quetpa to shut him down. I mean, look at the amount of impact Quetpa is having a solo player, but everyone is forced to look in his direction all the time. It's a thorn in the heel for all these three teams. They just want to take the fight straight ahead, but he has such good off angles on all of them, and it's really just up to him to decide when he opts to go for it. Now, spotted once more, but Quizzy, as you can see, the shots has to turn around instantly again. They're completely surrounded, and Quetpa is just being a Aslında hasret hayallar. For Quizzy, the wolves are at the gate. How are you supposed to get out of this? Anywhere you go around this rock, you are done for. They will go down. The 3P will not happen, but it was close as Foot and Twisted Minds were able to dismantle the potential attacks here from Mad Bulls. Foot has the circle. Twisted knows exactly where Quetpa is, and what they're doing is by not Abbas Batulin жаланы. to effectively backstab Foot Esports. Now it comes back and forth both sides. Quetpa is loving this fight going on between these two teams. Oh, he's so good, and he will be able to shut him down. But now, will Twisted Minds, do they, after having Lumberyard this whole time, are they able to move out and be able to secure this high ground though? Twisted. If not exactly now, they do know exactly where he is. Oh, Vart got a reload. Does he have time for this? Does he commit to it either? Yes, he does. Isolate one ankle. He knows he's in a 1v2 example. Ups the pan up and over. Who knows? Maybe a Hail Mary could win you the game early. But he's coming into the rest. This off ankle is perfect from Perfectix. They know exactly what's going on. They saw Baby crawl in. That is just going to be a bait. That underhand nature. Come on over. He sees it, but it bounces far. He actually got the rest off. He got the rest off. Beamy's here. Oh, example will be able to peek on over though. Takes out Fard. Will be able to Beamy do much. He's got himself a heal off. But will it be enough? They're actually pushing aggressively up against this. Unless Beamy can do something amazing. Example. Twisted Minds. Fires back against Mad Bulls here in game number 4. Never had I thought. Гайтлера. Бля, Mad Bulls'lar карады. Когда макаро? Затупили твои Mad Bulls'ы. Наоборот, футер кота самарнар спокойно хабахтадлер булач. Им надо было лучше с футами с 4 на 4 попиздиться, а потом уже дожимать. А наоборот, iki front кабраннар ыглалар. Со всех сторон чпока дәслер. Iki тох, iki эранги халды. 2 эранги осталось. Ай, главе бада. This is just starting to become the Mad Bulls and Twisted Minds show. They are dominating these lobbies, and Avenger Twisted Minds now just taking a page out of Mad Bulls' books and making sure that they can even the playing field. Yeah, as the guys pointed out, it is extremely hard to get out of a city. Арсын деревня гасты мегналдан. Арсын сәдді. Барабын. Аха, аймақтар барларына.
Эвертиен мал беребен, огутан смачна ахибын. Смачна хамраман, он же хортовский хамраман обратно газген. Көп чугастыр ба, по идее, да? Тан бичаса. Бичаста. Тан бичас. Мантан салгал тебе 5 минут. Окотен 5-10 минут это тох нулевой, смотря ты кухан солтан. Ти, мен қалдан киге рахпа вадя кадар сорта. Ага. Потом получается нулевой тан до мега на 5 минут. Окотен меня поворотан меня обед ярда ми 5 минут. Каждый минут там батым видит. Бет булнар 1 битcoin ахтырып битти. Ага. Бира, очень мало. Ох, то вот он 1.1 общий 1.1 лайк. Тиги лахтырып да. Фитлер да, фитлер. Бам. Атырып чыгаттылар. Футболисты кстати, да. Не надо бы футболистов додушить, короче. Ну, затопили. Ладно, минут я варил лучше. Арсен, Алска и не умею. Мен бей жабди. М. Давай. Давай, ахта. Так, olur. Дальше сами смотрите. Арсенал давай, ну, лучше бы он ее. Это вообще никакой буду завтра. А так бит bunlar bile cavan hacılar ебаный рот нахуй. Хасан бар, iki oyunu бар. Хасан Насырды уже досмотрел. Хан. Деребитен кенен хан прям. Там посмотрим. Да, что бать. Ханна инчи. Ай, хорона только не хах моя. Здрасте, мордасте. Ай, хаджан атадыгар айнан тиен браман. А, туки хаты турон. Маркул ханыр яхылбан браман. Тақсы қарлы кәде хаман турон. Гимини кітті тіңе. Çekin ben nerede ki? Хандыга районында. Бип твой сигнал джип. И я прекрасна, что ты пишешь напрасно сильный, в большой машине милый, такой красивый споришь, но не обгонишь, злишься, но не догонишь, только любовь не гонки, только любовь не гонки. Твой сигналит джип. Дисконченный радио. Баста дядя. Это можно хайту построить. Дергаться начали опять. Сис черным тынчики играли, бля. Охуеть тебе. Фишками запускай сегменты. Фишка говорит. Дота Волтераш. Лучше Дота на игре. Дота поинтереснее будет. Бэтбум, гладиаторы. Да, Миер тут уже не спасти, Найтфол не нажимает Сандер, Эйс думает прыгать, не Бэтбум на прыгать. хату разобрал. Гладиатор такая. Хороший, если честно, кол. Так, а что ж дурачье-то делает? Пытается убить ГПК и убивает ГПК у нас дурачье. Ой-ой-ой, здесь же колет. Привет, Даша. И всем спокойной ночи. Уже бить ты. Доебать, да. До свидули.